Bakın dikutne şukarat manda same dikutningi şukaranıngi pandakiyek programa tari Romaju web TV portal Avdijsjame, znači jek specijalno programa koja su na Dinamo дека туменку уживинени исто козм со мека уживина. Значи веќе сар со најавин гем акавајтаро нормално наменимо харитаро исламско вероисповест кога со бутрано аменде почиња, значи поготово ки Македонија или па тоа кера поточно ки Шутка, значи акатаре ка келоперат мемиса Ференца Лафи, која да тека покушината или као развој таро дервишија, котар починде, значи од дервишија кои си надло основачија, првотаро акала дервишија нормално манушаковен каниме, кола со доживингија кава, кола со терапуране дервишија, хем аки ме покушињум текеда јек ко кругуе ке манушен, кола ка шајтарија каја таро кава, значи текерла фитара каја тема, те шај попаше тарена меѓу теме. Меко само почетак ка сега ми керам ка поздравинам самаре дикутне, шукаралем ге па најпути сарсова кергјум, јек баро селами джико левче, кога со верно пратинала, на ке катаре селами джилесте бичвалава, нормално джико амаро Facebook јуза, која исто верно пратинала, мено прал о Сеид Ахмед Халвети шукар аляна менге, хем джики ми пен и Алија, значи јек баро селами и джики Белгија, да, истовремено джико му прал о ремисали, значи кога со исто катаре овда организиран дака емисијата витовала агјаре сар сојтани. Мена Динама дека туменка уживине. Исто сар меко оламен сар со вакирун бузначајна, значи гостија кола со капра ира намен харико попурано време. На Динама дека тумен дека уживине, исто којм со ме. Ме би ко само почетак замолнава са амаре дикутнен, елајски конам нека споделено видеото бите шањали това повише ко број. Те дружинамен, тоа ми ге фино, доколку истмени саве специјална пучива джико акава, значи джики акаја тема со тени повезими, а да тека омогучинато менге те пучен или те посетирамен доколку нека накате, аменка покушинате сетин керамен, односно да рескава керава бичален доколку аме бистерген нека шајте постирамен која мареанава. Менајте задржна буд, споделено видеото шајте овен со шај повише джене, тумен колу тумен о шајпат, значи коштар портајля адиете дикенамен, адавајтано портали преку YouTube, кога со короден Sevgül Sali Rio или Rio Sevgül Sali, од те значи абониране и така да колку на два шајпа увек те пратиме преку акала платформе, истовремено преку и платформа Watch Party дикенамен хем преку и платформа, односно и веб страница таро Facebook, хем Facebook сар сојтано, значи одоте исто каде кенеме. Доколку наштичите на тумаре коментара, а давајтано само о разлог, пошто туменко јавер платформа дикенаме. Значи, уклучено туменко Facebook платформа мари директно, а ге рекол тумен два шајпа те пишнеме, му една менка чити на тумаре коментаре. Баро селами имате бистра и джико Енго Хусейн, хем джико Хусейн Мухамед Соу Кајна, значи баро селами и джико праља, кола со пратиненамен преку Facebook, преку YouTube, преку значи вавера платформе. Нанете задржна више бут, умен споделено видео, а мека уклучена веќе амаре дикутнен, односно Авдие мекостен, а двајтано јеквар о шејх Реджеп Асан или Аменџанале Коанаф Джеџе, амаро прало шејх Халвети, о шејх Мустафа, хем о амаро шево о Бајруши Демири. Подорик шајка Кулпанда о прал, односно о шејх Кеморан. Аке, аменџаја веќе амаре програмаја, веќе си ем лайв. Јек селям, јек поздрав джиту менде бичалава, погото джико ме гостија, шукара лендманге, уклучен тумаре микрофојна. Шукара ракрен туменда, амен. Валейкум селам. Ачавена, значи доколку тумен телевизија или нешто витена, ачавена двата витена ово сметња ко Мева крева сега рекјум прво капучина попуре ајте вакира попуре шејлерендер или нели на Динама дека утерне
Sevgül, šali je predlog, ne te dav eternengi arica prednost, te počmina taroterne patava džiopure. Odvajmo najbaro merako, te počmina eternendar patava džiopure. Шейх, доколку ту мена дова гјарева керена, а мен сигурно ка ќе родова, значи ту мен требува да те решине. На не проблеми, а ке нека починав таро о джедже, односно шейх. Дали шунаемен? Šunaje. Ajde o prednost neka džavko najterno, pa posle kavolko najpuro. Burunen, o najterno mi snao, džeđe ko brešava mendar najterno mi snao. Neyse hayır. İsim dar poterno da koberša, ama najveze. Ako, dobro, najvrtka. Aj lestarke počmina, najvrtka, ako. Lestarka počmina, ovo je amaroprav. Ja, pošto ovak je vjen taro poterne, pa kana o saburani mandar tano poterno koberša. Burum, ajde burum. Hayır. Pošto magina taro poterne, hayde gel, angen oduka, ondak neka kela amaro manglo prav lafi pare doja, inšallah kakera. Ајде ко починам со схемата шава бут време, веќе си имам доста мало време, а те наведе си бушу жете не текино пелафи. Сабуран, дали кашај уплате уклучинето микрофони? Еселаму алейкум ва берекатуху, шукар алан мани муфрат. Надинама дека Алейкум селам ва рахметуллахи таала берекатуху. Не англедер те почминав дав джевапи спрема томаре одговора. Hamdi kerava bašo Allah Đelešanehu Azze ve Đelle so возможњање това век делотари акаја прекрасно хем ценими хем возвишими емисија. Ем селами нормално сари неге со дикенамен ема кале праленге со моментално араклона коакава возвишимо джеми собиралиште екипа скоро. Еселаму алейкум. Надинама дека раати на муфрат? Супер. Значи, дик магитано бут важно тоа ми раати авдие со ске жосох петика кера бушро лафика кера ми мабетика ира намен хари нисе берш вал трианда берш саранда берш кати ира намен значи кокоре таро значи сарсовеч не виндием мелио разво Derviš Luko skoro ki šutka ili ki Makedonija. Bušu žitema, a katare već dosta džene pišin gemange, a daneski ek baro seljami to bi čelav isto te koristinav džiko amaro pral o Sejid Ahmed Hajveti, sarso ekrum džiko amaro pral o Nečko, ek baro seljami džiko Bajram Tamberi, ek baro seljami džiko amaro kako o Irfani, ek baro seljami ajde Камора ки брзината џан, значи поздрав Енес, Џафер, бут јавера, кола со нам, значи на ејака на посебно теџа, и кселами сари ненгија, као би требојане, значи те ово саспим доволно. Джеđe, je baro seljami, hem obsastom upravo samo teba kera дека baro čestimang avdijetove mogosti suske Iranejama, samo tro, akate so i nan Iran Jarmoveć trianda ber, saranda ber škodik hatu, džanavatu, znači but, и само со акатесијанто присуство Иранјава гледаш. На трола ништо е керевеќ треба да берси упала. Обсастом прав Sevgül, па иншалла таро да тема харика кера постава иншалла. Иншалла. Обсасто. Мина динава дека ту исто рати си, бути важно рати. Алхамдулилlah рахати сум. Алхамдулилlah башитиро гудло шужо мангло пучиве. O Allah inšallah azza wa jalla neka nagradi na tutar sa strane, šužo pučiva, rahatisium. Pa eva kera jek selami bičala džiko satire dikutne, kola su agatamare prala prisutna, kola disave već so penjarina men, kola su na penjarina men da satire misafirenge, jek baro selami kalbestar bičalava. Inšallah o Allah subhanahu wa ta'ala neka delenge ko kalbi saudo so paštola. Otari halaleskri strana, inšallah ko je namare misafirem ko je zadovoljno, ka šune nerat bud šuže lafija, šuže puran istorija. Isto, znači seljame bičalava ko amare pralja su ale prisutna, kate tuke ki emisija su isjamena, kate amare fendije popure, amaro pralo saburanida, inšallah ko uključino pa amaro mango pralo kjamuranida.
Znači, selam Aškinjaze Đilende. Pa, inšallah, kad i kaka počmina, prema tiro, pitanje su ka postavi, nema mi ga men nešto ko pjasni natuke. I poslije simaki kraj kad je kratko šužo gudo muaveti, harikava keram, znači sar počmingjum mete kvapko tarikati, koji se bepi od ovaka šunende, inšallah. Mani sima privileg, ko abisutno dive, verujem дека качијавјек капишна бароко календари со и немо привилегем со доживингјум, je ke duja malen me da deskere Kardashia, кола со заедно, значи, почингие заедно пиргие мангија каветоно ек баро привилега, а двајтоно ек како као ек равило шех Байруш Демири, хем о Марокако или шех о Мустафа. Значи, баро привилег, хем баро обстаство каде дуе велика ненгева кера ко дервишко спектрум соитане, со нукле. Значи, ко тумаро, туменсо се на кате, манге денде на дава, кава кире модат ме да дедика. Шех, ка почина кана, хајде, ка комендар. Ако? Ајде, када е шех Байрушевски, значи Олафи, аселаму алейкум ве рахметулла, шех, посебно обсасто сала. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى عليك وبلادك وشهداء وأهل بيتك والحمد لله رب العالمين. سالينج برالينج تراوا سلامي أندرو مسلماني ديو محميني ومن برالايا مسلماني يام تودينا وإسلام يك تمانغالي برو تمانغالي Caldeia, Ficrea, Iacența, Cibia, Tenea. Nasamo te mangale Goja, ai chip tena motavi kai mangale. Anate mangale Cibia e Goja tena mangale. Ama te vai te sostaina celo telo, heme godi, heme chip, hemo jača, hemo kalbi, Емо цело тогаш кова текмилија сај праленцар. Мате форда еке се темо тавамен кој јам со јам са праля те мангамен са прали кане. О чао прало джедже, некол састовен састе саредоте. О джанале ме сар чаворо. Ама елхамдулилlah лајсе Dobinja anortik varila tano janavle o kotarikati čevi. Nekol sasto. Nomen saste so prala. Selami saringe čerava so jeje janavle but vreme. Ko baba Mustafa je mu pralo biseruma navle soro. Ов састо шейх, о Аллах некол тутар задоволно. Прало ко чорен за влесо на бисерзум. Сар подило наша заманда полико са. А вечер маге на знав бисерзум да намо пра. Амарој, бут паше амарој. Ба джанавле джанав замари попреј сало, ме слабунџумо попреј сало, димо лето туди па. На шалду бари. Селами саринге пралинге. Алейкум салам. Аки акана рестен джико амаро шево о Мустафа мамитано сарсова киргјум јек баро задоволство абдетове моми сафири тове уклучимо кијакаја програма. Посебно, значи, драго манге хем мило манге со ту авдие сијан акате, кога со шајте бајраре, акаја програма соске касетинету, исто сар о како Байруши, Акро шех Байруши, ака на моментално ски джека ме увек туменге какова кирава, сине мора два харите променина, те фокусирамо ко шех. Значи, о шех Байруши, о джедже, хем тал саборани, кога со акатаре кера лафи, значи тира мамен тријан да саранда берш палал. Еселаму алейкум ве рахметуллахи ве берекатуху шех, шукар аян манке. Валейкум селам ве рахметуллахи ве берекатуху. Јек баро селами калбес тарсари ненге. Тар ненге мангава само јек. Тола мен мангиве машкаре аменде.
почитување машкараменде, емјеке ке тикера. А иначе, акава со разбингјапес, со какера и тема баш окова, бека вакерат менге буд по англеда, таро попуре шейлерада, пошто мани сима ефтар шутрин бреш, буте шейлерен ме доживингюмлен, бештилюмленцар, комуникација си нема ленцар, иако може да се некој вреша тикно, ама ипак си нема комуникација. Па каволо време, кава керату менге, па таритекија, ама рекоте со сине оше шабани, цар почминге, со керге, кола рома сине, агар истакниме рома, машкаро амаре рома, ем цар почминге акава редо теширинопе, акава о тарикати, ке амаро рома. Селами керава сариненге, Мангалаленге шужират, ем шукарте шуненамен, акеек историја можда качол, павамаро мерибе, наджонлапе кој камеро, качол акеек историја можда казавединол некоја кава, некој састе, по предност ака на почминава пале, ме вакера увек му кава терненге. Ка почмина таро терне, па кава джико фуре. Буринено терне, слободно не керен лафи. Прете почина терненца шех, овса сто кокала шуже лафија, кеда керган лафи веќе срсова керган дека качола кава негде ка архивиринопе, кој YouTube или уопште кова значи презент амаре идна генерација, значи генерација канакен. Затем морате вакерат дека сврх емоцили акале емисија енгоро со некеравален баш да не тројек причини човен асавке великајна, асавке мануша кола со андеодимија, кола со борција сине кој искамско друм, каја чон заувек дживде, барем ако на вакеравака на бизбизе, неколо балем виртуално тешајте дикен ова вера генерација. Значи, то верен материјалите дикен дека постои асавке мануша, ем сарсине, ем сосине, ем теа чол увека гјаре. Значи, адалетуме тендиринава која дава, тешајте ке расавке емисија, кој те сокаовен архивириме и кој те на нето опучива, него кашунатаро мануша која доживинге ола, значи, адава тева керавака на адава развој која дава време таро тарикати. Кира намен накратко ко адала берша кој те со почињао тарикат луков, а пред тоа мангалате се ламинкира поединечно се пралемно по време, значи аканате каналате која тумен верувам дека сарненге и баро селами коанав негостенге комуанав бичалава и баро селами, акава на нето значи пучиба ко смисло нисаве тументе пучен нешто кога со на неповезимоите маја или те вешена катем провокативна нисаве пучива тоа савко на нема значи намера, него те вика праликане те дружинаме, не тоа ми ги фино тиранамен која дава време сарсо веќе акатена евингем, значи и програма Саркавики наупе, значи сарсо дендемла титулен наслов, насловите но, и ек развој е тарикатескоро ки Македонија, односно ки Шутка. Значи, ти керамен ки ака е тема, ка покушна тена наша тарика е тема, и мека замолнав е прален саринен кола сојта некате гостија, доколку амен бистергем нека скоро ана шевија кола со накли дуњаја, ка замолнавтуме те посетиненаме, соске мора товен наведиме, ема да те моцилите на товен наведиме која кала емисија, био анавален геретеновен бистерде. Доколку амен манушајнем бистраја, тумен слободно пишине, амен да спомина кате, значи, адале манушен кој со име порци, односно кој друго. Кира наме, значи, кана, ајде, кој шајте вакело манге, протеина о развој, кој не адава, дали шајте ми десетинентумен, кој не пример адала мануша, кола со андеа менге од дервишлуко или по тарикати аменде коамаре подручја. Поточно ки Шутка. Каскетан обичал да опучива? Опучива, акана на нетева керав, кој некој одгонала два, кој со мангела, а шајте додајнал педа доколку јек бистрала. Eyvallah. Eyvallah. Ti si izvini šaj, te objašnjena, pa ako nešto bistергам ка попонine niša. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. As-salatu wa salamun ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sarnayandal sarsova kirgim o selami bichalava jikosa amare mangle khala amare dikhutne kolaso jannamen kolaso na janenamenda. Yek bud ashkiniyaz yek bud selami tato kadbestar bichalaya jilende. Значи са прво те представи нама, моана васан Реджептано, пенџардосим сар джедже управанав, значи аватари Македонија таро Скопје. Бијан досим 69 година и си макана пинду дуи верш. Значи сар сова кирѓа о шејх англедер, значи џанала матар мире тикне берша, значи аватари ек фамилија која со потекнинала ко тарикати. Значи дуи шевија пенџарде таро попфуре шевија, кола со тале прво генерација таро Рома кола со авена шевија, односно ко Скопје прво генерација. Значи сар прво како шминав таро Меда Јакоро Вујко, мангетано папо, таро Шешабани, абдисутно Шешабани, кола со снеки текија мендеки ко Скопје, ко шеве фабаба текеси, ке одија текија. Значи манге перела папо, тари Дајсум Ковачи, значи Меда Јакоро роđено Вујко тало. Значи обитано таро прва генерација шево, месум лески унуко, а таре дадескири страна, исто абаба тароек прво генерација шево, која со итано оше риза баба, со авола тари азнатар баба текеси, која со авола шево таро ше ајдари, значи оше риза баба, ако некој на джаненале, ка подсетинаве е джемате, оше риза баба со викинена снеле, отикно баба риза, обитано ме па поскоро прав. Значи таро дасу машкалија, значи оше риза баба јек таро прва генерација, тано ме па поскоро прав, значи што ме па поскоро прав манги да тано папо, перала ме даде скоро како, а таре дајаки страна на чавава, таро мо папо оше Шабани, значи сар фамилија. Сар почетно мора тоа керав, значи очачипе, кога со ме слабо джавасне коше Шабани, ни па джавасне бу слабо коше баба Ризада. И кој си не се бепи, за да мете квава хари, теба керав похор харите пенџараве попхуреше во намендики Република Македонија, бечака те керава лафитари 83-84 година, значи ранајамен палал негде 35 години, а лајтале пура не берша. Значи ман си нема дешутрин берш, дешутрин берш, чаворосим снемак сами, се бепи месо куѓум, значи те пенџарава маре попуране шевон ефендиен таро Скопје менде ки Македонија, се бепи тано о шејх Исмаили, пенџардосар Тарзани, одвајта до дат Есеф Лескоро, која се Гјуле кана водинела мен ке емисија, се бепи тано Лескоро дат, која со мансар чхаворо тикно лела снема, Хем ингарела снема комо Вујко кој мери, значи ки ми вујна ки гуфа, а и гуфата ни што е Севгјулески тетка. И о почетно почмиња, мал да вава таре шевонгири фамилија сарунуко, ама на джавас неко теки. Ама се бепијаке, значи о шејх Тарзани, викимо сар шејх Тарзан али Исмаил, тега ни сине деде комеками, насине панда шево, таро баба Рамо, а власне сар деде, значи керава лафе 83-84 година. И ов се бепи, значи, кога со ме почмињум, значи, те кога таро те кие хем ту познинав амаре попуре шевон тева кера аменде ко Скопје. Па до това, значи, ме барилум еше Исмаилески кокер, есе Гјулески ридај ман диклама, араклама ко покер, халюм ки софра линге маро, мал до се Гјулис не потикме ко верша, опралялескери. И ме, значи, лавасне о прво учибе, значи, со почмињум те сиклобави сура Ал-Фатиха, значи, ко тарикаско, ко исламско одгајање, одвајтало со сикајама прво сура Фатихатано о шејх Исмаили Есеф Гјулеско родата. Значи, ове се бепи со ме почмињум ко дин исламијети, а кавајтало чачипа, Илахи ја раби, о Аллах Аза ва Джел, иншаллаху таала, Дженетул Фирдевс дадол амаре шевоске и Исмаилески. Пала дава со кирело о ше Исмаили, сар дед Исмаили, тега не оман предајнела ама ко шетаири. Предајнела ама ко шетаири, ва кирела джалесте сикло, почми сар почетноте сиклове,
Значи кој тано шета или ови тано панда дживдо, моментално јек тано таро најпурија кај нас очило Скопје, таро шевје, одвајтало о шета ири, о векили еше баба дурмише скоро. Значи одоватрувате джанено ше векили, о векили еше баба дурмише скоро, о шета ири, панда тано дживдо, и значи лестар почминавате сиклолав, значи дуи учителја, о Исмаили, сине деде тегани, на сине пандашево, оддате Севгюле скоро. Иначе јар ке од ја генерација, значи си панда шевја кола со не упознаен јумлен код ова замани, значи о шета ири, бајрувава шета иреске кокер, падо дова, значи перава мире дешушов дешефтадерш англедерите джав каскер луко, и тега ни мангева керела о шево пна месим ко бершава керела, уедно ова керелате, но сто барилум таротеки, нормално, на сине шево која со мена гелумеске кидерија, на сине фендија со на гелумеске кидерија, чак на може джавасни ко батефикода, алара метеле се некароп најпурани генерации, и ставала таро шајдари, кова со итано о шево е како Рамадан ескоро, одвајтано о папо е Севгюле скора ке со води ламен, о како Рамадани, значи сине ке одеа коше тефико сине са дервиши, значи гелум ко буте фендие, ко бутшевија, значи упознагиум буте пуране шевон, сар потекнинела, значи сар потекнинела таритекија, сар ширинела по дервишлуко, а да вака мукал мире фендијаске овија като ше Мустафа, обџанели по пурани генерација, значи ме керава тарадеа генерација која со джанавале. Кова со ме бештум ленца, халум ленца, значи вакеа, значи таро шешабани, значи ко шешабани ки текија джајасине, о шешабани правала сине зикри недела и текија у свакоја недела правала и усули, свакоја недела правала сне и текија усули, ки махала, а у субота, свакоја субота правила и но шајдари, значи кога затарбава. А јар се не договоримо теки, после, значи субота, недела, на сине заузиме јавера некоте правило усули или зикри пире муриденца, песали конца, онда од понеделник до петок, анге сине одлука о семане, значи тари шуткате правен сине зикри, значи да лајтале ленгере евладија, тари текија со авен, значи. Нормално дженаја дека ше шабани, алара метелесен, и калела еше Мустафа, саршево исто, значи, веќе таро ше шабани, авало ше Мустафа, кома джури опуро, поставала о јавер Мустафа исто лестар, вики мо коана влазо, а јар вики не најнеле, соске дуи Мустафа се не и калделе страшевија, павало баба Рамадани, джанена ле стриче се скоро дат, оправала и не четврток зикри, и агјаре значи ки шутка почмиња те ширинелте осадиско тарикати, таритекија таро ше шабани, а уедно снеаме нисто шевија, значи о баба Дурмиши ефенди, кога со едино кога ова замани, овитано тари прво генерација исто шевија, кога со сине јектаро најписмена шевија, а да вам морате вакера очачифа, кога со сине јектаро најбаре алимија, кога со сине хафази, сине хоџа, уедно сине учители ки школа. Значи сине јектаро најписмена алимија аменде ко Скопје таро романе шевија, одвајтало, значи, о шејх Дурмиш ефенди Сербес, значи е Мухарем ескоро дат, значи овитано јектаро пуране шевија, оле упознаен јумле, ама бусим сне тикнос, нема дежде шуек берш, значи сум сне чаворо. Ама, алхамдулилла, со упознаен јумле, тарадла пуране генерација, значи упознаен јумле баба Рамо, бештуме баба Рамојада, значи джиго мире дешов дешефта берш, и джанава да сетинавама присутно сумсно баба Рамо, ке да икаѓа ше садо шево, о баба садо, и едино шево свика јалеки Македонија, Руфаие, о ше садо тари махала, значи од ова да джанава. И присутно сумсне о баба Рамадани, исто кога деде Исмаиле, кергјале Санџактар деде, икаѓале деде сине, сетинавама Севгюлескере даде, сумснате да присутно. Значи, јаре, значи, пенџарава кала пуране генерации, кола со лајтале себепи, дека менки Македонија, ко денешно време, ачилам сар муслимања, козом сине баро ленгоро джамдипе, или козом нас не баро ленгоро джамдипе, кодо на ваданите кува, него хамдите керај Аллах еске, која со сварно каламаре пуре, и кергјаме сар муслимања, jer teno vensinola sebebi možda men ko Skopje ki Makedonija, ko vensina men sardisale Roma, Mare ki Srbija i silen gađikane anava. Odoleske hamdi tekera, znači,
и текија, значи, вефа баба, кога итало гнездо, атар биангела, значи, од дин исламијете, аменге, роменге биангела од дин исламијети, хем тари текија, азнатар баба, кога со атар ширинела пе истоки шуткада, о ше Айдар баба, и калела шевија, значи, калела баба Тефико, и калела решево, и калела Шериза, значи ме папоскере прале шево, хем и калела исто код ова замани и калела шево баба Неджо, баба Неджо, авала усвари тарадеате ке таразнатар баба, ама сар шево и калелале о баба Тефико. Демек навала таро баба Айдари, него и калелале о баба Тефико, прале скоро дълвале тиклок шево. Джаненале амаро еке фендија пурано, мангло, буцне манге мангло шево, о баба Неджо, мангавас неле бут, джавас нелеске ки семана, халюм лесте да маро. Месимсне еке влади со халюм ко сао шевија маро, ко бут софре халюм маро. Али насимсне теслими, значи насимсне никасте теслими, на кергюм никасте бејати. Тенова бут досадно, па понадори кам каваре праленгја кетани бут побар историја на штиникате завршина. Значи, упознангјум путешевон, емки крајка, значи, англедерите джава аскери, ки 88 година, усвари 88 година, да. Тегани джава комиро ефендија ко Мустафа, која со вакирала мањо шетаири, джа лесте ови потерно, ови тано шево која со пенџарала шукаро луѓа, джа лесте вакирала овте сними, тегани ме те сними етлуко, значи бејати керава ко шех Мустафа, со ерата менца присутно, ме шевија на менингјум, саргелум ко мошево атеачилум, нас неманге потребно која вера шевија, и джиавдие, ко сакала бершада, нас нема никад мешевоја и екрумимо лафи машкараменде, никад иншалла не ни таналда, со ски ови тано манге мо ефендија, ови манге мо зухури. И агаре, значи, авава коше Мустафа и пала дава джава војнико, попали војска, си дава макари Киталија, иака те си мише Киталија ке 3 до 3 береш. Мукава лафи е праленге и си панда, значи, то објаснал историја, ама мангава тоа крав дека ме упознењум акалешевон, и си панда шевја пуране, значи, на гењум е баба Рамадане, па и се баба Назими, па тева кера и си бушевија панда напнел баба Рифи, значи, која Рифи да джава си не, ко шеја Рифи, амаро исто, ова вала шево лейка јале мо како, значи, о баба Риза, ме папоскоро право, и ка јале ле шево, Дедете сетинате Бекирескере, шеф Бекирескоро. Кава кераптуке, шеф Бекирескере даде овна сине шево код ова замани, значи кана кереја лафи, овсине дервиши комо како ко Риза, значи ко баба Риза. Сине овлесте дервиши, о баба Рифи, значи шево и крило, после ови крило пала дава, сар векили да, сар заменико да баба Риза скоро, а чило о баба Рифи, а давајтало факти. Значи, исто со заслуга требиња тиквел шево, ама не иклило, ема гарда, о фаико, джа не е фаико, ама реко. O Faico puro. Bravo, é que o Faico. O Faico sine jektaro najpure derviša e babarizaskele. Misnao me kako skele. Mabistre, Ohađija, olave ne sako babariza. Tačno, olave ne sako babariza. Kana mena genava, mana sine ševija, mangava toa keraftike. Sine sar dervišija, sar muridija, sar salikija, jedino su i kad ja ševo ke dalo momenti ti kalalo babariza, i kad ja rife. A kana me možda alum nakare Italija, šaj palo do vasos ke mek, това кереја башо Исо, векирес кере дадеске, башо баба Исо. O Исо, чанава навалингене ме барилу машкарле. O baba Исо, меке далум Китали, o baba Исо панда сине дживдо. И на джанава саркастари килошево. А ке нам одова на шта континава. На шта тете која ќе тема, со ке на сумс не присутно. Нормално мен джанејата ро попуране шевина, че си о баба Музо. Значи, о Музо, јектано исто тари пурани генерација. Pa i sjamenoše Memeti, pa i sjamenoše Danko, pa i sjamenoše Ilmija, me beštun sakale ševonca. Ama akalajtale duito generacija. Znači prvo generacija koja je tali? Znači o Šešabani taro Roma, o Šešabani, o Baba Tefiko, prvo generacija tano o Baba Ramo,
prvo generacija tano babariza, prvo generacija, znači akala je tali prvo generacija. A kalendar koji avena, znači taro Šabani postavilo Ramadani, Pavela o Mustafa, o duito Mustafa, Pavela o Džemo, ake pandatano džibdo Džemo, o Aškalija, ali odla štar ševija. Štaren su mu kjela pali pesto še Šabani. Amen, amala dali duito generacija. Akana, prvo generacija tano o baba Durmiši. Akana taro baba Durmiši ki je krat, i kalela štar ševije. I kalela Edanko, i kalela Mehmete, Ezercanes kere dade, i kalela Taire, hem i kalela Ilmia, ki istorat, ki je krat i kalela Lenševije. A da vada džanava. Znači, od kaj so sumsne prisutno, šaj nešto te svedočina, kaj na sumsne našti. Ama akala već avena duito generacija, primjera kao Tairi, duito generacija taro Roma. Na primjer, duito generacija avalo baba Ramadani, duito generacija avalo Mustafa, duito generacija, na primjer, ki duito generacija kana ki prvo generacija tano o baba Riza, ki duito generacija avalo o Arifi. Suške Arifi avalo Alesta, znači, o generacije tane akala, znači ki duito generacija. A kana, na primjer, tu perea ki duito generacija, o Šememeti o Brko Amaro. Znači, ovi tamo isto... Ki prvo generacija, znači, kana prvo te nabuninan. Ki prvo generacija koji perala. A kana ka genam? O še Šabanijek, taro Roma kera je lafi. Taro Roma. O še Durmiši Dui. Ajare. O Babariza Trin. O Babariza. O Baba Tefiko Štar. Ko Baba Tefiko? O Baba Tefiko Puro. Te pa poskoro ševo. Oučo, Baba. Te pa poskoro ševo. Kasno međanava, ili? Na. Prvo generacija. Suške ova taro Hajdari. Ole i kalela še Hajdari Rom, i kalela Leševo, hem i kalela e Babariza. Mabunintu. Ajare. Allah dani prvo, mena kera lafi taro Khoraya. O Khoraya kaske denge kera lafi. Roma. O Khoraya kaske denge. Znači o Khoraya kaske denge. Znači avala taro Kosovo. O Baba Duli, znači sar Čibano, dele je Baba Šabaneske. Še Šabani prvo generacija. Ševo Romano. Prvo generacija, znači avala. Taro znataro Baba. Taro še Ajdar avalo Baba Riza, avalo Baba Tefiko. Znači agar genavalen tuke. Prvo generacija. Akana. После, Taritekija isto avala o še Hamdija, ki prvo generacija, Mate Bistrale, taro Gjorče. Ovda avala taro še Ajdari, leske dela Rufailuko, taro Gjorče Petrovo Baba Hamdija. Kova še Hamdija, agar te džanolo džamati kastar kera lafi. Poznato pevače od Džingo, taro Gjorče, Leskoro Papo. Znači kera lafi. Hadžija skoro dat. Ovda tani tari prvo generacija Roma. Taro Gjorče Petrov, Ogilanska Roma. A kari ki šutka, znači, ki šutka tani, znači ki šutka i ki mahala, znači, o Šešabani, ki šutka vala o Babariza, ko zombe so džanala, ne da ko bistravo phala neka dopuninen. A vala o Baba Tefiko. A vala o Baba Ramo. A kalaj tarhem o Še Durmiši, prva generacija. Ja kana lendar amen thavdaya. Lendar thavdena o Baba Ilmia. Čovjek i prvo generacija. Te šajte, to vlamen tan hari, tari prvo generacija te kera lafi, kao uključina hari okoleda pralen te šaj olala te vakeren nešto. Ja, neka dopunena ko mene što bistergium, neka keren halali. Așa gare. Ake i seamena că te e taro mare de kutnenici dopuna, o še kremi, o bavaljato, Ola avena pokasno na ne prvo generacija ola. Dobro, ake di kea, pa daleske trevo znači to objasnina. Suisi panda si nešto? Era je lafi taro prvo romane šedja solele taro Khorajem taro Čibane. Posle o Roma, pole romenge denge, su se oše Šabani, denge Baba Ramadaneske, Mustafaske, pa denge Džemoske, pa oše tava kerake o Durmiši. Oše Durmiši posle dengea, Baba Rifeske. Dengea, o Baba Rifi, o Servezia, kvatari mahala kerela. Znači dengea Dankoske, dengea Taireske, dengea Ilmiaske,
Значи, одлајтале веќе дуито генерација, о Рома више со почминената дене ромеги. Мате миши на обуѓа. Да, добро. Джедже, Деджак реко, дали шајте допулнина и сили нека кај се обистердем о прелја шајте вакерен, о шевија шајте вакерен. Таро кораја со леле таро чибанета не месо джанава, кере алафи таразна тарбаба. О хамдија ек, о гиланско таро Ѓорче Петров, лела таро корај, таро шајдари. Таро шајдари лела о бабариза, значи му како, ме па поскоро право. Исто о баба Тефико. Акала лена таритекија. Буд касна берша джала, таро хајдари, исто лела шеу и клола, раметлија, амаро о армоникаши, вакерено навлескоро. Обего, ама ов касно хари лела. Буд касно лела ова шеу. Директно таро хајдари, керела. А таритекија, джарео шешабани дека лела, ро бабадули, осади луко. Акана, ов каске дела е рамаданеске, е мустафаске, око јавер Мустафа, еме джемоске. Акана ме му каваре попфуреш, коте грешингу. После кој кастар таро Рома лена, а да јавер историја. Картано те почине, те шајте на бистра, ке покасу шајте бистра, кој си не туја почингја, мислам ко бершада, кокова, кој си не туја тогаш? Па дик ме се не бутикно, манца ко берша си не со барилум лео езерджани таро Дизелдорф. Оше е. Ја, оше езерджани, таро Дизелдорф сне манца јек, барило манца заедно, почмингјам. Посовало палиле сте манца сине онасери то братучети, значи сине овда, тумари како скоро тари мала. Ов сине манца, значи ја мен со цемтно тикне манца ки ми генерација со джајни кошеѓа. Сине манца о Туркијани, о Турција маро. О Турција. Хем исто манца тикне ко берша сине о Ше Себастијани. Овда власне малдале скоро дат панданас не шево, али власне аменца дружина лапе, кере лапи таро шезаде. Сабрија скоро право, џамџија скоро. Шукарите на лена. После ја почмиѓас на аменца вала и овда. После уклучин јапи манге аменца о именјако това кера миро, о Реджепи. Тари шутка. Да. Џањали го Реджепи. О Ше Реджепи. Тавала електричари, браво. После уклучин јапи на аменца, пало дова уклучин јапи на аменца. Али прво сар амесо џанаја мене сар чаворе сам те ме зерџани, емо на серија ла 300 џани, со вртинеја мене с неки шутка таротерни. Околас не са попфуре амендар поваре. Акело. Ајде кажа палели терне кане, терне попрво или сарка керакна? Ајде бирене. О џалајра, осим таро дурмиши да си некој да ва замани. Кој ма гела кана терне или па? Шех или Сабура? Дали мангијате допълнение? Шај, дали шунгјовава? Супер, јасно и гласно. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai kuti salam alaikum sari nenge to dikena menem o akava джоми моментално со Араклона. Ме мангавате представи нама Англедер, значи ме вики нама Сабухан, а познато и са Шех Алвети. Мо папоитано о шево о Арифи. Дурмише скоро унуко о шево дурмиши, со вакергео прало джедже. Не саве кратка информација, а ме исклучиво ка објаснина, ко борсоджанава, исклучиво таро одова тарикати, котар со авава, таро одова тарикати, таро мо папо, сар шири салило, хем сар ало. Значи, царцова кергиум, мо папо итано ошево о Арифи, таро маджуира, овитано комшија, пашо шево Мустафа бешола те јекер, лепимо зидо зидоја. Мо дати ошево о Сербези тари Белгија. Ме па поскоро о Пралитано ошево о Фазлија. Тај ме па поскоро о какојтано о Хафъзи, познато сар Хафъзи, о Хафъз Шеј Дурмиши. Значи,
Sarloza tare dadeskiri strana Sarloza avava tarikati sadie hem kaderie. Ama za žal me lendar nalelum lendar zbog nabarilum medadea i odoleske nasium taro odova tarikati sadie hem kaderie, ama o informacije car počminge hem car završinge i celo arhiva odole bukjake i komo vas, normalno to vol komo vas, mo papo iševo, mo dati ševo, mesum ševo taro tarikatsko redo halvetije. Kote odova halveti luko, lelum le tare medajakoro mileti. Medajakoro mileti, celo familija so sine dervišija taro tarikati halvetije, amaro ševo sine sar generalno ševo, glavno ševo e halvetijengoro ko miro zamani, ke mire breša o šej arifi tarišutka. Leskoro ševo itano sar so vakerja o ševo o Redžepi nesave kratka informacija, paka vakerav kratka informacija, jer bo našti amente penđara sekoj tarikateskere bukja i bud poželno kovol sekoj te kerol lafi taripi bavča. Sekoj neka kerol lafi taripi bavča, hem neka dol informacija taripi bavča. Kada primer me našti dava informacija primer taro rifaije, našti te dav koga nasium rifaija i naema bud znajne okolo rifaizam. Našti dava informacija okolo kaderisko redo, nasium kaderija prala i našti te da poveke informacije. Aba sar taro halvetisko tarikatip, tare mepa poskoro tarikatip, šajte objasnino pes nesave situacije. Sar so vakergjum oše arifi tarišutka, leskoro ševo sine oše riza baba, kote prvo romano ševo kišutka, taro tarikati halvetije kerava lafi, taro avera tarikatja na kerava, suske namangavate mešina bukja, kote so na penđarola manuš odova drumo, mate pirol. Suske šajte na šal gjovel. Znači mangavate vakerav prvo halvetisko tarikati kišutka so širisalilo o osnivači e halvetijengo rokoskopije. O osnivači e halvetijengo halveti karabašije, tano oše hajdari. Oše hajdari tari tekija Hađi Mejdan tekesi vikinola pesodeja tekija. Hađi Mejdan tekesi. Kote prvo manuše so dengja o halvetisko tarikati, dengja eše riza babaske. Kote so vikinen ale sar so vakergjamo pralo džeđe o riza o harno, leske predavinola o tarikatsko redo halveti karabašije, kote ov širingja odova halveti luko kišutka ošej rizababa. Lesinele okolo bišupanj dervišija, džiko trianda dervišija sinele, i pali peste so mukla nasledniko ni pečave, pa ni tari familiarno baza nikas, osven so mukla sar leskoro zameniko, sar halife, mukla halife eșei arife tarišutka šej arif Mehmet. Leske predengja o halvetisko tarikati, kote ošej arifi od 83. godina, pa G Avdive, panda širinola o halvetisko tarikati, od 83. G Avdive, so širingja ko bud dervišija, i kalgja nekolku šejleren, i така да мангавате вакерав о халветиско тарикати со ширисалило кишутка, о прво основачи таро рома и тано ошей ризабаба, а о дујто основачи е халветиенгоро кишутка, па чак со више шајте вакерав дон денес халвети карабашие ки цело Македонија o duito osnivači tano o šej Arifi so širinola o halvetisko tarikatu, so amen
najhari ekšovardesh džiko eftavardesh dženetare medaja kiri familia, kote sosiamsine sarine leste dervishia, isto ošejka murani ovitano me vujkoskoro čavo kote so uravolama sar ševoske taro halvetisko tarikati, a sar generalno ševojtano amenge ošearifi, kote odujto osnivači sar sovakergjum, ki celo Makedonija, apeti Karabashije, tano ošej arifi, i agareni akava drumo havdola katavol džiko mašeri, ako tarikati halveti Karabashije. A sovakerova pes okolo tare me paposkiri strana, taro Roma, nakerava lafi tari sadiskotekija vefa baba, ote avdusutno ševojtano ošejh Aliriza, odova simskine nakerava lafi, soske naema pravo tekerav otar but lafi, soske naema informacije otar but tekerav lafi, međanava sar prvo otnivači taro romatano ošej Šabani, odujtojtano ošej Rufati, Šabani skoro čavo, emakana otrito osnivači tano ošejh Aliriza Aydin, eşey Rufate skoro čavo, ama tajle tekerav akatar lafi, našti tekerav naema informacije i taka deka kerav lafi tare me dade skoro mileti, tare me papo skoro mileti, ola džikaj resle odole tarikati, sar ola širingio o tarikati. 99% Skopje hem Kumanovo, avena taro amaro mileti. Te diklam primer ošej Tairi. Suitano tarikati sadije, ov avola taro amaro mileti. Znači, avola taro šej durmiši, me pa poskoro kako. Znači, amendar ola avena sarševija. Te diklan ešej ezerđane skoro odat. O Mehmeti, ošej Mehmeti. Ovda avola amenda. Znači, sa so postojnena ševija 99% kerava lafi. Taro tarikati sadije, kišutka, avena direktno taro amaro mileti sar ševija. Amen siam odola so širingjam lenge o dervišluko hem o tarikati. Amen siam odola lenge so dengjam stadika, so dengjam tan te šaj širinena o tarikati. Celo Kumanova kerava tuke lafi, baš i celo Kumanova. Saso i tane sadije ve kaderije, ola avena isto amendar. Suske mo dati o serbezi, mo papo i tano še arifi, a še arife skoro kako i tano o še durmiši. Znači, akava manuš o še durmiši tano jek osnivači so širingja, primer, še Zijadenecke. O še Zijadenecke. Baš i o še durmiši. Sar? Od Džeđeda isto vakirja deka jektaro prva osnovače i nje o Oja. Ama mangavate vakerav sar završen citat, sa su i tane sadije, 99% avena amendar. Taro omileti eserbezengoro, i taka da mangavate vakerav isto kaderije su i tane, avena taro mokako ošej fazlija. Sa su kadike Kumanovo, hem Skopje, olajtane amendar, i amen pak poštojnalen, ceninalen, dealen predinstvo, dealen sajgija. Znači, od ovajtano o tarikati nikogaš bateć hungarolpes ko purano bunari. Nikogaš, jer bo nikogaš manuš na trebola te bistrol kotara vola. Sar šaj mete predstavinama sadija. Koga nasum sadija, ako su imo dat ševo sadija, ako su imo papo ševo sadija, ako su imo kako ošej fazlija sadija, ako su i tano me pa poskoro kako ošej durmiši sadija, ama mena sum sadija, ola manna urav gema, dali satinijate prale.
Значи, увек мануш треба да те диколте керол лафи тари пи бавча котар со авола, емсар авола. Значи, одобори мандар мангу само те давиек информација. Таро мо папо, таро мо дато 6 сербези, таро мо како ошеј фазлием, таро ме папоскоро како ошеј дурмиши, овитано иницијатива корома 99%, на керава 100% лафи, соске јек постојтано таро тарикати садие, со авена неколку джене тарпан шевија таро ошеј алирзаскоро папо ошеј шабани. Ама ресто шевија сасоитане, таро садие, ола амендар авена. Евала. Одопор мандар, па кој мангола ајлаш тај дајле продужино. Доколку нешто би стартало пе нормално и кашајте да популна. Шех Байруш, тари дујто вика почина или те да прво лафи джико ше Мустафа, сар тумен. Ше Мустафа, тешно наоледа. Еше воске. Ајде не му фала, И позадина бута дали ска чава тумари микрофоно и после два пали уклучина кој ка требути керен лаф. Шех Мустафа, амен шунген вече летане ло основачија прво ле тринштар пан. Дали шајте дополне нешто или па бистерсалило нешто? Прво селямите керапту бенге сариненге, свано радујнавама, одуј опраля сварно вакерге очачипе, коте сварно да тенуа сапкој, ема гјада ули ситуаци. Тарцо вакерге сабухани, тачно одоле короностар, и клона адатар. Меѓутим, таро ше шабани да исто и клона о шелера. Ама мате бисра ме арица само ка посетина тумен, Джанава Англедеро ше шабани да китекија, кој си не сар прво основачи Англедеро шабани да. Тоски си има деја информација, тарој ме би амосу 1947 година, значи 73 години си има. Джанава е манушен, се нема доволно бреша. Прво, када напуштингјапе се не итекија, када гело окорај, када се лингјапе за Турска. Тегани он, машкаре песте со сине Рома, сине Озија, о Харно, панда екзија сине, Дуј, о Јакупи со сине Триин, он лиле е хајдареа заедно ше хајдареа, праги текија, адала Ромајтане сар прво основачија, од Олендар, на женот ми на пенџарена Тернесиен, они тане прва дла Ромасо почмиѓе тарикатеа. Па после Палоленде, нормално како ја купи Мерова, пало како ја купи о народо Бирингепеске еше шабане, и таро ше шабани веќе почминова те ширинопес мислинава китекија. Додека таро ше дурмиши вакергео сабухани бушукар. Повише шелера авена таро ше дурмиши, побаро брои силен, чак Абриел Тарископија авена, талиле јеке хестар, сварно керге, тар прва генерација генгеленон, оше шабани, оше дурмиши, а дале дујендар почминова те ширинопес ко бут Рома. На дикрапес дали о Баручијаково, дали Маđuriково, дали било сој, важно присутно сине и агјар ширингјапес о тарикати и ке денес да ширинолапес амендар. Ме краткова кергју макава, а после пале кавајта повише да. Мукава ка напредно се барушески ај. Како Ошеј Пайруши, каму калецка микрофони, така да. Шех. Селяму алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху. Сај праленги. Са сошунена ем со дикхена кава саринге селями, посебно ке пралесик му праландри Белгија куртасе селями. А катеам ме кавачерат ми ги нешто Андор Ѓорче. Андор Ѓорче прво шево тано саршево, саре почитинанеле баба гуши. Манушко берша, кова джанеле чип хоранине, сара ке саро прало Мустафа. Кова анлаинине олила,
Ticitini, Iramen Roma Sasu Ucinjam. So najanjam Korane, najanjam New Avdezi Sartelale. Yek Avdezi le lamle deșputi. Șălputi, na deșputi, șălputi. Dote sitlileam te lau Avdezi, perjam potrian la beș, potrian du panci. Șălputi, na deșputi. Po saran. Dote Sose, te lau Avdezi, Că am avut deși nu am vedat, bă, bez pravo la. Hajde, Znači, amen Korane knjige, so na džanđame Korani čip, dokle siklilam, mange vačerava, me na džanav sari yenge, ama kate Đorđake vačerava. So se, androlen de šunđum, olen i vačerava i potvrdinovo muhabetja, ola na džanđam čip, dokle učinđam, amarijača korolje. Pa, ake nekovem sasto pralja so Lilianđam ge lila andri Bosna, pa siklilam tu Çin'a, sikacağım ne kadar purane şeyler ya nešto vaçercağım ge, ama nešto na vaçerce. A kad te amendi provo baba guši, tano je sarševo so početinđam le sarševo, ila fetina diklumele ste to vele to potvrdimo. Posema vola baba Amdija, so od ote siklilum me Andri ihlas dove pa i nu pre, od ote kola niđum sar zarfi sar derviši, a poslem od otare ševo, sar ševo, lila o baba Ramadani isto, baba Amdija, baba Ramadani, Lena, andro baba Haydari. Lena, egna, on, primo lengoro, amen, so šunđam, o lengere lavija, lele Rufailuko. Da li ne o baba Haydari Rufaija, da li ne, me pušlume baba Erelo, baba Erelo će ram bodat na ne Rufai, bodat ne alevitija. Egna, sari buti, o devolđaneo. O te namagavate kuhavate miši nama, nego so šunđuma lafija. A kad tek ima hala, poslem delilja o Ismaili, ovda je pevi salo sar ševo, ama nikastar na ne ševo, samo kukurpestar ševo, pa o baba Selimi lilja šeluko, lilja andro baba Eroli, Rufailuko, a kad te magavate vačeravani Đorđe. Ovda je ta dežbeš, mislim da će zikri prađa, ki se muslimana i nele. A veraj dedelerja, jine dosta ide purane so andri tekije andro, azinatar baba, to dotare su siklile. Sar ševo, me sadijsko ševo, Lilum hem andro baba İsmeti, hem andro baba Erol akava Refiko. Baba Refiko lila andro baba Bistirmanlar soru, ana püre soru. Canım Mustafa. Uço. Pevači sen. Pa o Mustafa, abe o Mustafa, bu imena. Da, Mustafa, bravo, bravo. Pa me to anav, canavı dongato, Mustafa anav. Olesta lila, baba Mustafa lila andro baba Şabani. Acare me avava sadijski še, andro baba Refiko, emam andro baba İsmeti. A Rufailuko, vanjate doma o baba Eroli, jacer cümlete doma nakle dünya naștiri lumălesta de lumando çavolesro. Murtezani. Me soldi tarikata să-i ceravale. Ama bu gene amen oroma akija generacija s-ar te da desiri o pravmlo Tarzani su vicinale sa
Aquela pana esse cola que os cria pa esse pana dervishia sheleria o lensar halam pilam tu jane deniale titnoma jane amen so avena kuramende kochena kurmandine non stop znači jekesar siklilam dosta bucha su učinjam beršencar učinjam knjige pa Aleslam ji odova mučiba ako pravo Mustafa da neko sasto olestar da siklilam nešto je da sjamen je pravo najučimo kate so savršimo eli lencar janele koranići i siko korani nila but tajne buča i aškos. Znači, sjamen kastar terodani se tajne. Ameno, a kate opravlja se učinjam jeki kestre njamen, sjamen den denes, sjamen mari generacija počituvanje, ama da bi ta veđio tarikati telele, mora telele but te postigne te cidetutar andro muy odla negativna nefsija lafija. Andro kalbi, andro fikre, andro teni. Pa te aveđio počituvanje te mangeltu o narodu. Ko laj samo lafija meštevojnu. Lafija na, nego od kalbeja še barov stepeni tamo. Na samo tu te vas detu. Tu jan ševo i tu ševo jan. Estaj hruga. Idi kad dali kao Дарија менкамо тава мароше луко авертане. Колай ме това тут ова е ман. Ама това ме почитување, ја ке сармо прал о Мустафа. Кога ке састо, ја сјамено лија почитување сима пана праленцар, али мангава тоа ома саме праленцар е шелеренцар. Това ме почитување. Това ме и кучиње. Опуране шелерија суине. Ја Ама учинже доста, о баба Рамо, каси калджа бешево, ек баба Садо само. Nije keševo nikada. Duj vekilija i Kosovo. A kad te da imali, mislim, vekilija, znam da šti, ama je kševo samo baba Sado. Baba Sado nikada, nikad. Da. Na To vekilina. potvrdi nenador baba Ramo bud buća, baba Ramo, veo te halum pilum. Мо прало од Тарзане марзеле му се бипе о баба Рамо. То се джајне од нон стоп олеа. А кој гажама ко баба Рамо? Гажама мо прал. Ама од те марза баба Рамо пошто инделе цардатине. Кај сми тиран се лафи. Магавате вачера кај ниранџале се лафи. Од те еромнидесри. Медот еромња, черак, бешајне лафи мабети, али бути маржале, лафи ни ранџајсе. А кане ек шео те вачери, еке дервишесе, о дервишо ла побара андоршео. Саđane non. Шео ништо наđано. Sevgül, şalimi meştarica te vakera. Šajb, šejh. O prelasu vakerena bašu şeylera, veća dava odotarna ikljola o izvor, primer, beste holjana, beste zamerinamen. Iako akala manuşa meso navedin gümlen, onasine şeylera ama itekia on prvo i kergela palo koraj. A davata ne odova inicijatora so počminga lendar od te širin ope. Da li anladine ama? Oni tane oduj zija, vikinayasine eke zija matuşi, emo harno zija, anladine agar vikinayasine len. Oni tane inicijatora so lendar počminga iako nasine şeylera ama on ki tekia keden ape. Eakana beste zamerinamen, beste holana molina ape tumenge devletske koanap. Čodvaja tekija koja sa raksovakana mari Romanija kaja, povišesine pristup sama đurađanasine, soske pašijate tane alladinjali, poviše mađurađanasine. Znači, lendar počminovao u izvor tarodla o mađura, pa posle normalno džavapeske poari i ađak prenesinu lape. A inače inicijatora, o kako ja kupi od duj zijetane. Oni tane da inicijatora, znači, o početok. Iako nas ne šeljera. Da li shvatini ama?
Oni tane dava Roma tane inițiatora. Pa posle, ajde Pavo kako Jakupe avolo se Šabani adate, Aladinia, pa ajde ako na taro Šabani primjeri kova akava, ja džava, jar redoja, džava seske. A inače oni o temelja, eromenge so počminola kjakalaj manu šajtane. O Asipi o Četnikosin adate avola, o Rusjemi o Džambazi, okola sapupure manuša su me džanavale. Vacer, pana isi. Vacer, magarav, tora. Vacer lensa. Aladinia, posle sineamen taro topansko pole, očave so tabile tari kifrantija, leskere romnakoro odat bisravo anave puresro kotopansko pole, odat ki purani generacija perova. Cecicano. Canera tume araba o cecicano. Dopunin cece, haydi. Homoşuna. Mare dikutne, kola soitane prisutna kate, pošto me bešava kate duje telefonencem, čitinava komentjava. Znači, selami bičalava džiko samare dikutne mesar džeđe, buđene taroterne generacije na penđarinama, a disale taro popurane generacije penđarinama, znači od početak kako je deka hamdi kerava Allahske azza wa jal, koja su Allah subhanahu wa ta'ala angamange komu životu te bešava kale pure sultanenca, znači kere alafi taro Šešabani, taro Baba Rano, pa na javera duita generacije, znači taro Baba Tefiko, taro Baba Riza, kere alafi, znači kere alafi i duito generacije o Baba Ramadani, o Mustafa o Mađuri, znači Azerđaneskro dato še Memeti, o še Danko, o še Ilmija, o Baba Tairi, o še Tairi, koja su beštam mendar ilam jek nasihati, kozo mola menge so denge, alhamdulillah. Samo jek mola fitano teba keraf. Mate bistrap halale kola su tumen sarine šunena, kola su sarne dičena ake emisija, kola su tumen dar akana isili save hođalajra da dičena ake emisija. Odreske bičhavat menge halikano selami jitumende, deka amari tekia, Suiki mahala kere tar ovefa baba tekesi, odovátano jedino jed romano izbor. Oasu hamdi tekera adaleva kufeske madare tekiyake, kovaso adaya tekiyatali sebepi wallahi amende koskopije, znači kitopana, kišutka, ikerjame sar muslimanja. Možda disave hođalajra so šunenama, so dičenama kake emisija, sebepi odeja tekija tumenda džangen deka sien muslimanja. Suske tumare dada, tumare papja, avena taradeja tekija sar dervišija avena ili sar muslimanja, avena taradeja tekija. Pošto avena taradeja tekija, tumare dada, avena tumare daja, sar muslimanki, adeja tekija tali sebepi so amene romen, koskopi, kitopana, kišutka, okolija, znači Skopje, George Petrov, i kerjame sar muslimanja, pa odeja sebepi tekija i tumenda tar tumare dada, džangen deka sen muslimanja hem gelen ki islamsko škola, ulen hođalajra. I dikhava tumare komentija kod duito telefoni, koja so kerena obratno lafi, tar Allah purane ševi. Inshallah, o Allah subhanahu wa ta'ala, neka dăl tumen sasoj tumenge poželjno, en poviše neka bajarau tumaro idimi. Ama janen deka sebepi Allah purei tale, kola su i kergeamen con muslimanuk. Teno vensin Allah purane ševija, možda i kergeamen samo je kem mevluteja, Maldava keraja o mevlutina ne korise muleske ništo. Ama dalea amare purane ševija, adale zikreja, adale usuleja i kergeamen muslimani, taradeja tekija, tarovefa baba tekisi. Janen deka u izbor tamo, sebepi odeja tekija da tumen ulen kod današnje vreme hođalajra, em džangen deka se muslim. Pa kazamoli nap tumen, akale purenge bare yek dova keren. Tarakala pure avena dala ševija, znači avala
Sheshabani, Sheriza Baba Tefiko, o Baba Ramo, znači pure ševije. Olaj možda tu mege tu mare papja, tu mare papungire da možda pelena. Hamdi su Allah i bayrar gja tu maro ilimi. Ali imate bistra дека a da ja tekijat ali sebe pisu amesjam kod današnje vreme kod din islamijeti. Akava nakratko magim to vakira. Slaž nama. Inače o ilimi na nele krajo. Kozom tove afazi. Kozom tove alimi. Pa tamanglan o emirul mu'minin, inšallah ta'ala. Emiri tove mu'minin goro. Pa možda kao da se otikno Maksimi Panđeberšen goro, ka postavim otke pitanje pa ka naštite dele odgovor. Suske o Kur'ani kraju naštija rake. Odoleski si lafi pa lafi. Ama hajr inšallah. Od vama ga otova kjerav, znači mal da ke mange orufati perola sar papa orufate skoro u stvari o Šešabani papo pa orufati sar vujko. Pa ke alirizamo vratučeti. Znači advata lek izbor, ma bistren deka tamo lek izbor. Pa kana ko sar poviše ka džanov. Ko sar poviše na nete džanov ili ko vole ilimi na nete vole ilimi, ake emisija na nebašo ilimi, neko pišinge, dali neko kake emisija džanova sura al-Fatiha. Ma kjeri nasab ko lafi. Nego šunen o izbor o romano, saro islamijeti a šiloko skopije maškaro roman. A davate šunen. Koji ta nekala ševije, koji ta nekala efendije, koji akala baba durmiši. Sar uloa făzi ko piro zamani. Sar sine učiteli ko piro zamani. Koji akala Šešabani. Adam inka tero lafi otak, dosta će žan lafi tu more. Znači sar uloa akala Šabani, sar uloa efendija. Pa koji lestari ke ona ševija. Pa jiko tumare dada, pa tumare dada si kage tumeno shahadeti, i tume gelen ke medreza ulena linja. Elhamdulillah su isi amen hođalaj rada. Jer ko zamani me, akana jekava kerav kratko memo je zerđani, ki šutka hođalajra na sine. Oše sabrija, rametlija, pištinela i ne paliamende. Neyse koje kanap vikinela i ne amena mangava tava kerava dava nafsar vikinela i ne amena. Sus că amen jes ne te nangyara cenaze ki şutka. Sinema deşu panj deşu şov bereş. Javas ne te nangyara cenaze e sevgüleske de dadea. E şey İsmailea o Tarzani. Lelas ne ma pe te nangyara cenaze pa. Na jena meda kızım cenaze nangyar ki şutken parungyam. Taramare Roma. Znači na sineamen hocalayra kodova zamani. Sineamen amari tekia hema mare semane. O doja tekia hema mare semane i kirgea men muslimanja ko Skopje. Hem okolija na Skopje. A kaja tara deja tema? Sarnači o islam ko Roma a čilo tarokova zamani. Tiranamen palal prva Ka terno bi si saršaja kava terno, kirala lafi tara dava vreme. Suske sjusne prisutne. Komire dešu trin dešu štar veriš. Джеđe, apsolutno mu falko pravo sijan, ali ne trebalo da ukate bazirinamen ko komentare, nego trika, znači vredno je tano, akava si dosta prelja povek je to 90% travamare dikutne, interesirale no razvoj, ja da leske na trebalo te bazirinamen ko nisave, te vakirava savke preljako, svake šajna nelingi do ovog interesnog tema ili bilo sad. Znači, aj mukame te fokusirinamen ko akava, mani svima pa ne gosti ko su mangjavate uključinavle, a to meni je poznato i tamo. Assalamu alaikum wa rahmetullah, šejh. Oljato. Da li šunajem? Slova ti kuno šunjeri. Super šunatu, odlično. Šejh. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuhu. Prvo, Assalamu alaikum šejh. eyvallah, zahvalısın. Sorduğun tek komunicilen tekel lafi je kod bito. Assalamu alaikum sultanım. Wa alaikum selam wa rahmetullah kardeş. Родена и истина е тарикатески реки Македонија, односно ки Скопје. Прво шево ки Скопје се појавинала без Баба Рамов, пресивачи. Дуито шево се појавинала без Шеамети Малјок. Трито шево се појавинала без Шемуртезани, Рома, акалеј Рома. Пале Роменде, појавинала без Аршелера ки Македонија, односно ки Скопје, појавинала без Шабани, појавинала без Седалипи, појавинала без Остериза,
појавинена пес Бут Шелера, мислено, пале еленте. Allah rahmetullah Ose Şabani Taroşeme Hova Babaramo Emoshe Hameti Maloko Relegana Netijakusa Emotelala Shaloko Emavala ki Skopje. Sad Kamjola i Tekija Šuljumi Taškani Mustafa. Sad Kamdisali Tekija. Allah rahmetullah Kozela Pesko Koreja Katare za Istanbul okričija a čona Ose Jakupi o kako Jakupi Legaronen Kose Hajdari. Malo dolese ola kedena pese Haydariya Can Alena Eşe Şabanı Lenale te dükkana kotisine kovaçi hemen enale kitekiyan to lensar hem te kede lensar spir lensar manca. Akavajtano i prava istina šutka kiri. Maskar akava kralja ola bučma kirge šajito objasnjen mange je prašenje man neugodnoj mange te vakera. Дали ола пенџена општо касте дервишија си некала Шелера? Касте си не дервишија? Манусо на дервиши, шалито шел. Манусо на пенџенало стаде со луко, шалито шел. Да. Јодолески во керава туке буџени и си, елхамдулилlah вакерава со акана моментално појавен гепес, секој ек манус чивја стади пешересе, ефендиоло, шеволо. А тоа шево хариса требала тоа бут Букја кола со требува те пенџере, кола со те наке. А мен не крене касем се дервишија, негата 79-та ман легарола му ефендија, каде ќе окаптиме, легарола за Сараево кој талабе джазети, за положени спише. Ман му шево зикот се некоја хајати, на уравѓама шево, а јама джиок степени коте со ачилум, пало мери балескер моморам се тура апс. Ја вала шево ман, Isto taro krčani ševo Rufajsko, koji taro Hazratar baba, misleva taro Ešrafli baba, hem gani baba. Olav man uravala sarše. Me džava ki džaku, misleva džava ko prižen ko še Džemalija, baba moja, ko te solaja isto šensa titke za še. Je ko dito. A kada prelja mende, maškara mende, sar ne šeti predstavljen be Šelera sjema, kalestar Šelera sjema, kolestar Šelera kalestar. Man interesina lengere Šelera, kasta urade pribiše Allah. Касте синола дервиши општо. Hem дело пенџена пешево. Жек. Шелера мислена после појавување, Оше Хајдари и калил Шериза, Аллах рахмет есе. Место ти калил е кешево Корај, кога си некој букаѓите ке си, ови калил Шериза. Нека тврдина кала пхеляса, кај диклио, сари и калила Оше Хајдари, шево Еше Хамдијатри, таро Гьосе. Отесем си на Амен Мешево ефендија кога ов лела шелук. Дали ола джена сарите оше дали пишево? Таро ше Абдул Кадари. Дали си не пишем, дали диклеола, дали не дава. Е кодито, оше Исмаили. Оправиле скоро. А буд хелја мислинава. Треба да тоа е присидно не дека па те тврди нека дикан кај шевојта. Е кодито. И си прелја Шелера машкара менде кола со Пало и клиба шево на гело кратко време клебе Бушелера. Лендар. Не мутле алхамдулилlah опрелја со асавке до спингем ресте, асавке сте спенесте, ема асавке ке мерати песте со шеј калена Бушелера. Теолошко прашање поставинала пес е ке пралески. Ако месум шево, а тут и калава шево, дали ме чува исто шево? Со ска мен пинда Шелера ти клева шево се. На шево баба. Ако tu шелуко дења ке пралески. Hem vaznačekane sa še. Ti ne možeš ostaneš na mera tipše. Mora da znaš, mora ti penđane, hem ti džane su ovala tuja. Jako dito. Šukir so tu aka emisija pravjan me tuja ke džumlapi, opraka do tu budbutja kola so akala pralja, saj paljamen deterne, kola na penđarena budbutja. A menđaneja budbari istine, hem budbari butja, sarakala efendi itlile Šelera sa. Sa. Јодолески оправка замолнеле прален, те керен реално лафи, те керен права истинско лафи. А не и бути само те бакере акавај, оковај, на. Сашка мен шунена око совајра. А око совајра бу шукарджанена Скопје Сариш Сарало Джошелоко. Ше дули, а мен джанеја ше шабанеске содингем со кергја. Јеко дуито. А ше дули, Оше шабани нај по англише во тарабабара. Hem prvo se osikалила Пало Ајба.
Ошабани и калела е Баврамо. Садиски тарикат. И одвелеске ме, камо лаве фралена, кала се на пенджарена, кава ислам, аква друмо, да бите джанопес, харица те керен пупресиз на лафи, ем те жанен сок керен на лафи. Ме керава сарленге селами, сај праленге. Акава шелера маре со денгјамен, амаро насјети заше, ем авдие, бут разлика и пари баба. Ошериза, Аллах рахметуллаха, а ти флошево, а мен сем с неко присуство. Ошериза требала се ти калел, Буише шелера ке моментесте, ке насе насипи ти калел панда прален и калдя шарифе прален. Аллах джешаниху кабуле какелске. Едино замени кој е шери заскорој, ов. А вала тарикати кога су иглела, исто халветиско тарикати лела ршефа ико, кочнанско, лела оше креми. Оше креми калела РЖП-шео. Јакано олетене сај јектарија, само су таро дуј гранки, Жекитани тали текија Хазратар Бабаскири, ешери застар, емеки текија, жеки текија, која сој авдие непознато праленге, и со таро кочани. Овитано, ошефејко Аллах рахметуллах, суј калдја, шево еше кребе. Јодолеске, амен требала сао пралјатува, прави си на тева кера, на само те кера, акавај, акава. Обај реши да прал. Ови кело шево таро мо прави смети. Осе гело ошерефико. Аллах джешаниху кабулне какереске. Ови садија, мен наши кереја буџене. Буд прелја машка на мене представена пе садија, ама тика дали тачно и садија. Со скемане си мане прал, исто, лелјата ро е корено садиско, а овна е садија. И одеске ми гелима керемеске, мо прал морате му чакава, ајде манца ки Чаковица, каѓателе чисто са далеко таро ше ружлија. И овлела таро ше ружлија. Шево. И одрески, камо нема сај фрален, тоа е попрецизно по ленгери исказија, е попрецизно товен ушуже лапија. А иншаллах Аллах нека наградиното, нека наградино сакале прален со шунге, тоа сукалипа. Кербу сатипа милјаке. Месума кате, ако требало ти нешто, а нека ќе рафтике. Окей, шеј. Исима е кучива джико шелято те шеј. Бујрум. Ахмете ќе нешто. Шеј Ефенди. Аје, мо прав. Исима е кучива. Те жапите молафи. Те дема ек информација. Ше бајру само ек кучива ек информација шево те кучав. Мадов џанла дека ме барилу машкарлене, ме барилу машкаро бабалято, машкара кала шевија барилу. Ек информација која стварно интересинелама. Бакергјано до Алафија мана шунгјумте нешто таростушалске шукар. Малда си ни тема само тарамаре скопска керла снете лафи. И си ек се опишинела Асан Усин Билал, дава Мухамед цар е Косовакоро, оно што пуштама таро Бабариза, ама на керела пелафи таре Косова керешевија, и темата ни само таро Скопје, амен да роколија. Ама не се. Значи на кераја тари Косова керешевија лафи, на кераја лафи тари Србија. Лафи мироси неа кава ше Ефенди, ама накратко кадема ек информација, џанава дека џанеала. О Баба Рамо, нормално се не исто удато шево. Ов кастар лело садилуко? Ше Јусуф баба. Кастар? Ше Јусуф баба. О Ашкалија? На, тоа лено пенџаре. Гледате Не, нефта. Ја не би, ама не ја не би. Ашта кана. Прала, летен ефта селера, ефта прелја селера, кој садени тиек туба код. Окей, ама котартане, тароскопје ли? Да. Окей. Од ова се не јек. О дуито пучиба миро. Џанава дека туке фамилија, перлатке Вујко, о Шево, на крај дуње, о Шечерин баба, Митровица Акуро, џанава дека Шанески унуко. Нормално џанава дека веа таре корено са Шевија, туда тари фамилија корено и ситу шужо. О Шечерими. Кастари троло Шево? Рошеме медалија телескопија. O sheme medalje o koray i ka gjale le shevo? Шево и калела еше кериме. Значи и ka gjale shevo? Шево дова, обабарамо леске рекдери. Те маглен ме кадавту мен документи дишан.
Набе баба кана мук документа ме пучава тоске пелум се праленца ки информација, значи ка информација на синема, значи џанава дека ту џанеа и баш маглум ко привата те пучавту, значи шеме медалија делале синани лука, јаре. Jedino ševo si kalila sinanija ovo, a ti kroz je čula kod dede merati. Океј. Kod dede. Оте јасно. Пандаек мангава е искрено пучива. Važe bat. Мислам по пурешевија ме барелу машкартуменде. Не знам дали шуѓани точка не мјари со вакергим таро пурешевија, кола со џању. Mana kana mi ti jamo Muhamedi. Не се добро. Мери вакергим таро попура не шевија, значи прво генерација шевија романе. Аменде таро Скопје кергим на таро јавера. Значи вакергим баба Рамо, о Шешабани, значи вакергим баба Риза, вакергим Шедурмиши, прво генерација рома, не се, о Шетефико и така дале. Посам ту мена вена Лендар, сардуито генерација, ту авеа таро баба Рамо, куа колеска, ада сардуито генерација. Миро пучивата но јек. Пошто сјан известимо шкартарите кие мандињан дисаве бут пуране дервишен кола сона синеда шевија, ама синеат е евладија ко шеве фа баба текеси. Šta li tu te vakere mangi kozome sima manki arhiva nešto tu ģene дека ме истражинава. O ševe fa baba. Kozome su Araklum, ponodori na Araklum. Ševe fa baba tani amarite kija ko Skopje na ne sadisko nego sinanisko. Дали акава ташно? Дала са шома ке дет ке са гова дет. На, kana mani sima kova pučima. Добрал. Шеме фаба Со чисто тарикати садија. кирјао ševe fa baba. Чисто садија. O šeme medalija, ovi kirja sinanija. I go na čelo i duina o šeme favoba, o šeme medalija bešala lese ko posti sar sinanija. I ovo sinanalo ko odvinala neko duj. I počinula ti kalio dervišija samo sadije. A lesa dervišija sinanije su ačuna lesa dervišija. O Jakupi, o Termukšaj, o Zija o Tikno, o Čanija. Dobro, не се. Овса со башака информација со ски пелумс неке пралеа колати. И овсине убедливо дека ошеве фабаба тано синанија, кава сме само митело. Ако синанија ошеме фабаба ке дјатике, нашолите кија садиско. Нашолите кија садиско. Хазнатар баба, нашолите кија халветиско кој европејско. Хем бешля халветија ше хајде. Џанјади со сте садиско вакер манги ќе прав, на квава навлескоро. На садиско ули пошто оше шабани кога лелатаро бабадуле садилу кој магјаруле садие. Халилане со ите. А катикло е кнезгодно бути, дали сме пенџана која мерати псино ше шабани кога легарџале бабарама моше амети. Адавана пучава. Мате пак од. Дали на мангава ќе да ако ше шабани на сине садија, саше од дули делали саду. На џанава ме кана. Па нали меко знам со снема информација. Значи, оше шабани насинели тавакера михипи шеме медалија скоро. Оја. Па ошеме медалија, нали тано синанија? Извини, ту погрешно се. Ошеме медалија кога бешла ко пусте садјенге. О посинанол ко мукля. Ошенгијат едрино и делијат и кено садиско. Оше хајдари, халветија кога бешла ко ше Хазнатар баба са Руфаија, са Руфајско пости, ови кеџа поише Руфајско. Мате за несино ке некој. Добро, тиранаме на кана која два најважно се мисламе ќе ме мора тиранатоме хали пале бучукар вакеѓо шех. Буче со не тоа тиратој. Шех, мани синама еклафико вакеѓам дека јек шева, кана накратко ако шај само те одговорење. Буд кратко. Интересно ке наџанава, ако јекшево дела Шерлуко некаски, совала онда одвашево? Одејте ни бари тајна. Соске бари тајна. А мене вдена пенџереја место сиум, а и калави исто сарман. И одолеске хари тајна, а кава праше не ожеже џанала, кона пуше сигурно биш берши фазла џал. Ако ме Мопири, пример Мопири Сейдел Ахмет Руфаи и калала десуштар шубе. Кала десуштар шубе ме и кала десуштар шелера калјодова. Мопири ни калја ме тикала. Не се жубилле. А ме треба те жена ој граница јеке ефендијаске козом ефендија шеј калала. А мен лона жане, а мен само жане нека сурава
Шево, чилиски стади шево. Това се е. Babalhato, amassos que Só se- também tu ne castura, zam niko na jama tura vo pe korkori mave baba. Така, не, но Zam ама maksimi ta chavaro tura vele. И сие хадисите на Хазрети Пейгамбер Мухамед алейхиссалам вакерла гяна. Тавали замани пенула кала шуже кокаре ковено бесиме. И авде сварло и кокаре бесиме. Dobro, nama gledam. Šejh, ajde ti ranami kod duto, zamoljavte me, pošto tu dosta ti je poznato, znači već tu džaneame zar maksame i tu kada ekserami kjerao, pošto nas i nema da mogućnost, i ekserami šukara raname gdje pokušim mame te kontaktirina, tu dosta puti našti na rakatu na džanosu i butio razloge, ali ne veze, uglavnom tu je rakate, da je nevažno. Mate misine i oda se. Dobro, ne, ništa. Agere, šejh, Duito, ki duito generacija, tuta oševo o memislamo džeđe da isto, aba tuta oše Mustafa Džanena i tekako kana koja voli duito generacija. Da li je da te tano buluti, da li te o kuburi, da li tane da te mora i gleda te spomna, ne li? Ajde. Diga kana, kozu Džanelo baba da, o poškar kava krutke o babalhato, baba Mustafa olaj pokure, ne samo vakergjum, znači akaleševom, koneca su bešnjumlenca, Кола су нормално мекана бештине баба Рамоја да Аллах раметелесен о баба Рамо хадим нестар мари беда неко маги састо Аллах нека деле маги Баба Рамо пиру баба Рамо маргама неко маги састо нека вакирим тоа повтори Жек му бети оджејак ваша твртинала меко су сине шево о Мустафа сине дервиши А Мустафаски да е мода тенен прав. Почете потврден кесарине. Ме кога су сине шево, ила месум ребери еше Мустафаски голе и калалале оше зјадини шево. Джеже поправо се му прав? Поправо се пандека додајна джанела о шелято дека ме сусне е чаво со халум сај шовенге ко софре, ама теслими на сусне. После теслими сар теслимиот и джава ко Мошево ко Мустафа лава лестар него цили значи ме англедер панда Мошево значи на сине шево ме джава сине лесте месимлес ко Рошнайдери месив ѓумлески и Хрка сив ѓумлески Хайдарија сив ѓумлески и Мошево и Килошево пала два па се ме ко Мошево лава теслими Джеже кашинелим туто ше Мустафа манда почкар на пенџарола мандем таро сабрио о џамбази о ше Мустафа на пенџарата почкар Tu bazın amade sofranda, ne samo tu, o izdeđanina. O Recepida. Ali ne li, i od Oreske Vakrevatske mu prav, da je važno da li Uljanko mu prav ko Mustafa Ševo, Allah je žešćani mu kabuli ko Gerolski. Ajde ramen kod duito, ajde ramen kod la. Тана имам само те му кафтаме ги нешто, а шех ту беше кате Майкло. Ќе керав шех. Лято нека ме шала тесоски сјам душужи објашнење ка мора да ги стилупе да, ама ради кут неги ја менге да, неки кархи ги ринал пекава и шукарва кеген требало да те джана. Агер, магнум те му кам нешто ту менге, надина ама дека ка спеинав, доколку акава функциониринала, да. Значи не функционирала два гјари сар немага, добро, ка морава вечане, да, ајде. Да не гласо, штета. А каде дикајаме даде, Аллах раметелесен, оше Мустафа Котека, оше шех Мустафа, објасни нам ја Котека. Мадеки семана. Тутеки семана. Оја. Ајде коментирин Харија кала мануша, аке мо прала као. Pađanea tu kada te dadea gosti koremande se tinea tut sevgül nali şukar sarine beştilem vafi mabtayka ko alir zatano akva izgleda to dat mislim oja o Tarzani tačno Tarzani ovi omladinija pa kedingema men akva načinava otprilike sijek trianda breš a sevgül na je trianda Kanaj. I si dešu panč Na. Pancho ber. Pancho. Kedalo kere canava kedalo Oja, kada lesni mingem gele poske, oja, tačno, kanavo mi pogledate ovo, tačno.
Ales Liminge, tačno. Koremandekva, da, tačno. Akva Zikri Pragen? Prage moja zajedničko, така je. Da. Dobro. Pa na Puriljam bud беше? Ne, be pa tu napred dajnama. Деше вршење, добре, керијат. На Пурилјан буд? Da. Супер. Аки тикно само магнум слимката мука, аки кате... Wallah neka nagradinol tu mu pral sebi su mu kana kaya snimka. Да. Wallahi lelama rojbe. Jaka. Хайде. Вик, значи, кога чунали се снимките ради себе маре попфуре, суске посетинавам, ама ке значи од почеток, значи, себе питано о Исмаили, кога со вала и прво пути си каѓама и сура Фатиха. Ја долеске ме кенда нео асфа, значи, оше Исмаили или Пенџардо сар Тарзани тоа кера, овитано. Се тоа керам, нашти, кога нешто дикеја ке прале дукава топа, али дик со значи ново снимке. И си има леа слике, доста команде кереа мајке. Да. Бичхаген магидан. Мопра од ваше Тарзани барило мекерести. Мекерести никад не се нозимо. Генерација ше Тарзани кај се жал, мора си не мекерести тирано. А кога джанол джеже. Мекерести од Тарзани мора тирано. Дали количка јака бикнал, дали јавен, мекерести мора таму. I get it. Ajde, Джаниали Соски, кава керапту менге екчачипе, тега ни синеамен мангибе, љубов синеамен, јеке ке помогринаја, ама канао довол кергја некако, пај пошкате кютуна, на мангаја бише адава. Тега ни синеамен буд баро љубов, па поготово како Рамадани са во сине, опфуро, од рахмети некадо. Долете буџене джана сине, чибјаке корани чипошто сине олива. Значи, која одеа дружба си неамен, која љубов си неамен. Неверојатно си неамен љубов. Кod дујто, ајтира намен кod дујто генерација. Значи, од дујто генерација кај на кој куела? Поможни ли? Ки дујто генерација, кој куела? Нека вакерено попфуре шевија, ола пошкарџана. Мешајте вакера дисавен коле со джанавам. Па нека куписано Google, значи ке да нешто заптинавам до джеджета. Па ки дујто генерација, значи аменде тароскопија ке реала иначе на мешина, јака на хемоколија скопија, на ке реала. Емисија джала само пари Македонија или Коте поволма грешка ка поправи нен мола. Значи ки дујто генерација со ме упознан ги мешевон, аменде ко Скопје, бешли умдаленца. Значи прво вакер јамла кој сине. Ки прво значи на неадла буд, ки дујто тале, значи, лендара кана која бе на Рома, значи авала о Баба Рамадани, дујто генерација. Авала о Мустафа, о кој јавер Мустафа пандек, о Лазо, значи Лестар да исто. Дујто генерација акана катартаро дулмиши авала о Баба Таири, авала о Баба Данко, Прво тано о Мемети, ола кој ки е кратико на Штаршевија. Баба. Оја. Кере алафи, значи, авала о Мемети, о Данко, о Илмија, емо Таири. Хем дујто качила, после исто о Пуро, о Дулмиши калела е Арифеда, братучето. Значи дујто. A Katar после така на месо джанава. После лендар, а календар кој авала, дујто генерација авала таро Баба Рамо мате бистра е Садо. Садо, дујто генерација. Прво генерација Баба Рамо е тано, дујто авала Садо. Значи сар дујто генерација авала Садо. Ако некад бисте вим шете посетиненма, дујто генерација, значи Пало Бабариза, дујто генерација после Лестар авала Шево, авала Арифи. Соско ви канала леле, значи авала ки дујто. О Фаико малда ресляма на иквилотаро пуро Фаико. Ки дујто, ако некад бисте вим, значи о Арифи авала ки дујто генерација, акана акате
Mislim odlaitali duito, pa kana kitrito mate kuapa se sar trito avolo muzo, avala kitrito, pa avala kitrito shaita avolo kova o asipi, amaro kitrito ske asipi примерно lela taro durmishi nego lela taro arifi. Znači avala kitrito. Znači akvatano lanto, mislim ako smo meso janava, trito avala o kitrito avala Ако мате кера после таро нормално таро музо авало фаико, ама веќе авало штарто. Значи летале колење. Ме намагавате теква. Значи ки дуито генерација значи вакергум. Баба Рамадани, о Мустафа Лазо, о коа Мустафа Фуро, о Баба Рамадани на тари текија веќе кера ела фила авена значи сардуито. А катар таро бабарамо джанава дека било садом. Ака на Оайдари си неше векили. Нека поправино Марио бабалято мислава дека джанава дека не клило шево таро пура, него сар ше векили си не таро баба Рамо, Оайдари Амаро. Джанава бешлум лея буд. Доста берша лея да бешлум. На джанава кој та неки дуито ја вера. Ка на китрито више мнаквава. Трите генерации. Починај ја мендате джанаре биш. Кој не е трито кана? Па кана ки трито авала аки сарсова киргимо музо, авала о асипи. Трито шајтавало Джија саринова навескро джија. Кој? Джија. Не. Еке, мате бистрам, значи сар дуито генерација качива е фазлијада. Дуито дали ки трито танама сар дуито генерација е фазлија, еше фазлија качива. Значи одлакола со жанава. Ки дуито генерација вало Шабани Амаро кенлери да дике бистрава. Баба Мустафа Јашко На. О ше Шабани баба Јашко на неки дуито генерација. На ки трито Чунман, деде о Шабани Амаро, о Шабани Лова таро о Јусуфи, о Чупи. А јар нешто? Да. Соске оризада и кавола е коле Јусуфе. Ја, па деска крари коте и симани Коте си сима чучото ме додајнен пак на туме пошкар джанена попуре се мандар ме барилу машкар туменде. Али дута джанава кале шеуца снема на чарла контаке колај. После о шериза и кавола е коле бисрава е фуресоро сова кераја банички е фурескора на воаджија. Бисрава оледа и кавола ле. Кој калела ле? О риза. Шепена и калело шериза. O Şerize şeypeni kalalo haydari kalalo. Na, baba. Na. Şeypeni. Jedino su i kalela ševo samo jarife. Upravo. Nekad kada fanatika i şeypi kaldio haydari, verulman. Sonra gelo ko Şerize sinelerse problem ya, yeke bukjake, Hollandi, gelo ko še haydar. Кова Хајдари, Коше Хајдари, етета Сабилјакоро чаво? На, Окорај. Добро. Океј, ме дике дека панда на рестим, значи Ники трито да о Джеджевечки прво си. А ме е стварно значи ки дуито. Да на тари дуито бушкаро објасни ѓатано, тари дуито. Скорова кергјален. Трито да рестим панда начало. Ама е интересно бути. Джанела бабалято да джанела ке осевгили да сала. Е интересно тари бути. Кога джавада ко Скопје, значи кани си доста шевија и си доста дервишја кола, буџене на пенџерна маске трин штар версиум кој странство. И кога некад правава са ки историја вакнама ќе ве тучи тињална колила. Ске те вакерам нека се дека бештум неца доживјум халум пилум дичена матерно ко берша би се кава. Да. Аме са машкарленде барилум, аде јатали бути. Со ме барилум машкарленде, але. Еле оше лято да не ни холјамо прато. Него само Да. Добро, која вала кана аки тева керо булути, ко трито ли, штато ли, кога? Овитано тароше Шабани, а вала снесар деделе стари кадо.
Овшево ли уло или на? Оше шавани ле шево ника гяле. Значи на не неше. Тямар. Мекозум джанава на. А сало ошелјато изле овџано. Баба Хамети, шај посети кило шево, пошто ме алим ки Италија на джанава. Кастара и кило шево. Ме на джанава до. Шејлјато, ваќе нешто тугараве. Што масала на джанава? Sunava. Ајде ваќе. Мена сюкне кере, а кере сино баба лято сино баба Мустафа, ме ке далим ки Италија, овсне сарделе. Ама да съм чеки Германија съм се. На Ме джанава. съм че тогаш и Германија. На джанава. Добро, не се. Ајде те джако, пошто на джанајак, на оше, али шуперкано те навинале овде му клави баро, ајка вакирав корако, па мада и јако мен се ти најмене масајак, ко баба, и сарина на арабско правилно не да ме булуджена. Булуджена на арабско. Пуштама јеркал, осебо пуштама, себо Байрамов кастара вала оше. Нека шинома, оше изири авала таро баба Рифи, таро ше Фазлија. Оше Фазлија, о баба изири авала таро ше Фазлија, таро баба Рифи. Значи кадери лукам сади луку. Агар тева кера кале пралеске со пуштаме. Таро баба, тарамаро прал таро изири пуште. Добро. Ек на те джа подрик. Значи, трито генерација, штарто генерација, веќе амени кловаја на кјучеđe најада тео Google гело, на некој више на те водила евиденција, излета и штарто генерација на нема. Мате буринамен, шетава кераб измеѓу прва генерација малда касно уло шево, сарсало, шево и калдо о шериза котаро баба Хайдари, агар таро баба Хайдари, значи пало будберша и клола о шево да марора метија армоникаши пале бистрава на Обего. Обего, ја. Чајтева кера лескеда прва генерација, јер овда вола таро месар со джанава о Хайдари лика гјале шево. Добро. Управо лестен бут по англешево сертифико. Бут по англешево. Вакергюмете фикоске. Вакергюмо баба Тефико, баба Риза, о Бахамдија, таро Ѓорче, вакергюмнен. Ола си не прва. О Рамадани. А ме джане сар рачунинава прва. Соске ола вена таро јек шево и рачунинавален прва. Але Дали Бестергем нека прва? Джели сенели ман. А мен саршелера ки шутка, која винела пес прво Ше Мустафа, у Маđuri. Ше Мустафа наđала две култije, која винела пес Ше Мустафа Лазо. Ше Мустафа Лазо. А кога икона дигнато садиско тарикати. Која винела пес имота руфаиско од Сесан ки шутка. Рохалвети е, која винела пес ево Арифи, оправ. Егете рачунињан, покасна генерација. Кад сме месо сум се не били старчеле бијаске, сад правење кате мата промека на конава, и ола рачунина песка и бут по англе мандар шелера. Али дали? Доске ме намангава те бакеравем те кена. Меѓунама секој е прав сади кило шево и сада решта джошал лука. Али у Аллах дека кереленге кабули шалла оленгоро Ефендилуко, иншалла сасуки каленом крупту шука. Ова е најважно. Освен си генерацијата на афаздрумичи да коло сикона, икона штарджене, палне нешта не да нек откачинала джала кошериза на халветлуко. Одва да прал джикоте муло на ачило халветлукоја, мукля около тарикатите ротурмичи соля, ачило халветлеја. Мислено таро халветли тарики. Ола джана сине креми јајне шермони, джана сине Карамашвели, джана сине Деде Умер халвети, Отрин врсте джаназе. И одреске мен си ем радосно шуки со акана орома машкарамен и кекеске помошине, де мишала панда нека наградинала менол со поишера матоен желера. Одавај ваш. Окова о сефери амаро сликари со сине ке давала и неко зикри о стикинела и намен и сима нестар да доста стикетаро сефери амаро. Значи овала прво лескери дај да лескеро дат си неко баба дурмиши сине лескере
мхипията вакера дервишија и на мангелате шунома чак вакела молимте макер више лак на ки шунавату на джанава сум учинела але може да прескочи марио редо де генаве фурен ама сужена му правда дека ке романгек слика Мади како Осепери на дервиши кело шево таро грумиши. Осепери кело шево таро шена земји. Шена земји да Набе мына вакер гим котара вола му прав, не джанава котара вола. Нело проблеми нешто. Некој сасна. Ајтева како соскај при крај си веќе дуј саке си отприлика и колкува. Јака на мангава Хари ницаве прашања, значи буд децентна, доколку шај одобримете окей, ако одговорила пе окей, ако не комуника. Царство ќе бива марака на нисо кучи. Нешто буд ка микрофона, шејх туте палал буд шеј Мустафа палал туте тромбут шунгела. Мамукиче. Ајде слободно. Ајде. Соби нормално кава кокова. Ајде прво сојтане условијата би тоа шево накратко ако шај. Накратко. Ако мангенато одговорене. Со требало канате посединал је вишки царите кова би требал джикиш. Цари. Котара на кала глас јаве? Таро Шејх Мустафа. Кој магала некој хилјано, кој магала матења. Напана не голјани. Кажелма, секој прашање на мртвела, ни палем шајте со за ше. Жекшевото ол морате на тел степена. Ако овна пенџерала оефендија леско сатена кавалерска степена, сар добинала пес укасен дукас башо акала степена те пребацинеке на сикереле шево. И се калафи макела ако трин басамаќа на наклен, наши кој ко штарто ко пашто ко шофт. Никад. Но долескија амен опраля мечки точкендава кеджу, хадисе пекамберскоро, амен се мавдие асавке гранке кола со само чиге може управмен демокрасија не е. А каваше локо, нашто ула ние ке бершеге, ни две бершеге, ни три бершеге, ни панже бершеге прало. Да би тересеше во треба на за тоа таро ефта берш упре. Амен авдие панда шево се уме авдие ефта бершеге кала бишелера. Eyvallah şey. Valla vakeriano hako. Valla inşallah neka doldu safo poželjnije. Nego šarite vakeri mange tu penđare popuren. Vaker mange opere sus neki tekija. Da li sne ševo? Oi? Opere, tari tekija. Da li sne ševo? Prvo tu men treba da te penđaren kole bereske kerala peslafi. Ki tekiji si di bere. Akava aşimana. Ola pušne, opralja pučena. Dobro, akava bere, sakate omanuša sa šinge, hovavena, kaj uđe ki purna, te mi kadja peki pani, ange ševoske. Ovo je hovajba. Opere barušija, derviši, kova amenca na volasine, eme babara moja, ko mevlitja. Eše me medalje, eše me favoda. Olisine leskoro abdali, ko ana bere. Adama maksim, adama bere kujja ki adja purna, heman ya dale kayna. Cennet men kote u parumu diye. Andiki teke parumu. Samo treba ti cennet kote. Ама на пучена тара дава. Ола пучена тара маро акава. Одуито. Аро бере ништо на сине коменатипи, осин обиш одрвиш. Значи на сине шево. Не естауzu billahi. Береја ако напуше ме му баба рамо легардемле деш беш коме бити аменс. Хаметеске за десет кедва. Добро, се опраля пушле. Обите го хаметеско дат. Ојаде џанава. Добро, некад га материјалите на. Некој верувам дека овџанала чече. Оше овџанала. Ајде, некој кувал или на џанала со опалал. Сметнај си. Ајде ка замолина ако шај хари само те регулирани те наштите, не можете те насмити. Некој Сергиул, некој на сватинги и тема емисија кери. Значи, това е история фуринги. А къде си Рамадан Мухамед Биля, тишина ламански чевара, саради кав се му хибора.
Cine n-a zis că comisia a susținut emisia? Ане, цело. Колана не потреба те четинопе, значи теле пишинала дика кана, дика ко филтери со пирела, джеже. А да те значи буч кар пишинала шейх Мустафа, шейх Каморани со авде тороправдиме раздогенало, шейх Реджепи, шейх тема развој е дервишенгоро ки Македонија, дик теле пишинала, нели? Шутка чеки за. Ама ала на Халилео дова, на чамен вакера касо джана, касо пенџарајо генерација сарало корома, ова кастар сарсој со джанајо до ова кераја, али о народо керна просија вестера. Е баро селами джико Елмас Камил, хем ораметлија о шех Рувче. Значи не спомни гемле. Ја овитано ки трито генерација. Добро, значи шукарите те спомнале. Да, амаро прало алла нека деле дженети, овакате Италија на клеј дуњајака на Бершиси, о Шерувче, мислам ки Македонија да машкараме си на увек, значи таро Асипи и клола Шево Сарсадија, постелела Руфа и Луко таро Арифи, таро Баба Арифи, значи кова Арифи кера лафи, о Арифи солела таро Баба Риса. Добро, Челебија, спомним Ше Мустафа. Да, о Баба Челебија, Аллах раметеле се, значи, акателе скоро чаво манца ко Болцано тано, о Ше Челебија, о Аллах нека деля миге дженнети, о Аллах таро Баба Мустафа, таро Маджури. О Баба Мустафа и калела леле, хем и калела ерефико. Да. Дали некас бистергема, кана наџанаваме, дали бистергем некас? Ова е талеки трито генерација, значи одаваме джанава, значи кој кастарало, значи о... Джеже, о шест Челебија кати кло шео, мешам синеске рекбери. О Шерифико, буд покаси кло шео, не кло заедно. О, ама авена тароек шео, од ова ке. Тарше Муса, тарше Муса. А о баба Рамадани ли? Дали кергем лафи таро баба Рамадани? Таро Ше Рамадани? Пападани Рамадани. Стирчесеско. О баба Рамадани, ексине о Ше Рамадани, тари текија, таро Ше Шабани, ало. О таро Ше Шабани. Добро, а тоа е... Ше Рамадани, кашинели фрарешун. Ше Рамадани, наје дервиши е Ше Шабанеско. О Ше Рамадани дервишен е Ше Мустафаско Ролазо. Е Мустафаско Ролазо, джанава, ма кога на кај дуње, Папо Рамадани. Кашинели, ма то Папо Рамадани. Наје дервиши е Мустафаско туклете фикоско. Да. Алме дитари. И после начала то Ше Мустафа. Мева ке гюме конеске се вгиреске дека танете фикоско, ваке гюмнеске почетак на сатне тоа каде. О како Рамадан, ами сарне викинесне ли како Рамадан. Мислам Деџа подри. Дека си неко те фико. Ваке гюме се вгиреске по почетак тари емисија. Кадикел о шех Кадикел. Оменdo амаро, состално гушинела снема и вуе кицинела снема, оменdo алара ме телесен. Овснеко баба Рамо. Дали ме пошталум ки Италија, ме ке далум за Италија, нас не панда шево. Дали пала дава бабалято викрола шево? Поправо. Ако ќе анализа неискуство ми се најшука прашање, меѓу неа мен сад некој мератипија кој ќе члем ко баба Рамо едино шево си период ки Скопје и калела само еше садо. А ката на кила ко Белград и калела еше Сабрија, Люмескери Вујко. Еќе кајдени атимстери. Бешни меше Сабрија на ки Германија, разумам дало и масе. Хајдари, поправо, Хајдари ачола Санџакар. Ачола Сарденена. Значи Сарденија ачола. Оменdo ачола Сарвекиле баба Рамос е со скосине кобешаца. Попуро, типкаво си неки чип, мутелале баба Рамос Сарвекиле. Јек, одито, а мене ачовеја од Тарзани, ме емпада движене, ачовеја Сарделера ко баба Рамос. Еке ја мерате писта. Тиренаменко, меѓанава дека шужо сеси не роме о Ремзија. Сојне ов шеволи, алба шудине шужо глас. Оремзија нај шево, мо фрамате ховалто некој шево, Оремзија дивера се некој бабарамо, со ске обајрами одатле скоро е бабарамо е се сад праља. И дивера се но ола те Оремзија. Овашкалија се вакела. Ова сани сино чиндо е асанско датола сине сар мајлокјана, нели дивера се некој бабарамо. Ајде мајлокја, ове ашкалија. Дали келела некој фудбал шунгел нешто пало.
Агяре, о Шейх Незири таро Дизелдорф. Шейх Незири таро Дизелдорф. Дали ми вакрила това нещо? Ушля ли нещо? На, Шейх Незири таро Дизелдорф те споменина. Најверојатно и Хакили Ромнилески су и не. Ето не скоро дат. Мислинава. Не, Ошен Незири, каляла шево баба Тефико. Баба Тефико, ето не скеш А даде. канало магнетико ви, джанава каста керела. Таро баба Тефико бабала, таро баба Тефико. Гитаристи, Незири, гитаристи. Ова е Незири готов Ченгор. джанава. А кана се тингу малесте, готов, джанава кој. Добро, дикеја. Значи, мате бистра некас шукарите на те наведина да далеске ме трудинава кана те постојано правиле доколку бистргем некас, значи те спомни нален. Окубури, не ромеско на шейх, сад не навлеско. Окубури, не далеско рама. Джемоске вакероло. Браво. Джемо на шево, Оснеко баба Тефико, оснеко баба Тефико дервиш. O Джемо е Джемоске вакере. На. Ова е окубури раметли. Е кедареске задесни. Ова е дика гана. Сака не наме со споминеане, значи дика. Ова керге окубури мева керге му навлескоро. Значи вак о Джемо, а канате пуче тисавен, таракала генерација, а ке со шунена менда. И суицид дисаве попуране да попуре мандар, валлахи на джанена кој о Джемо окубури. Значи керела ми таро пуране. Дали си генерација пурани се пентрила Ром ше муртезани. А кати ки Скопје, живење ки Скопје. На джанена, Ше нека муртезани. вакера. На джанена ме вакера. А ке си бушелера пуране генерација. А ше муртезани начена. Ше муртезани не особа власт. Вакерова нешто Мустафа Мананело микрофони правда изгледа. Ако нека Па му кена фудбали па керена ли очаве. Шейх, палатуте керена. На, ништо. Джанали памбе кубури си викина си не илмија. Таро фазија се било. Оја орда. Кој ќе дали? Орда кубури викина. Ајава керема, Това е да искрена. искрена. Сасој од Дервишија со Снемихибајна ко Бабарамо, му прало секотари Белгија Бушукар постави нова питање. Бушукар вакерге обавалјато, значи ко Скопје, Бабарамо, осим таро, вакерге од почетак тари емисија. Осим, значи, таро Садо, шево ни калела вере, амо питања гатетано баша Марок ал башо Овелија. Каста ово голаше. Машинели джикоте шурсине ме кодеја клапа мислено Аллах рахметуллах ефендијаја, после за Германија, ме на джанаво баба Рамоти калел Евелија шево. Кога люмете Германија шигум кај шево, ала не нема. Мето ке вакеџемо баба Рамо и калја шево Скопја е садо, джикоте ме шурсинјакате. И калела елумескре пралеко Белградско мислава Есадрија, Шесадрија, еми калела Садрија оја, еми калела ки Митровица е душескере чавен, односно е атијакере чавен, те пењакере чавен состарен шелера. Оде саки Германија, а еки Киријека. Ташно. Добро, тари Риека, вела тари Хрватска? Да, овидено тари Митровица, ма Киријека живинала. Олеске пењакор чаво. Е атијакор чаво е ме душескере. Од Сефери највише сам керала, ман. Аке, о баба Илмија. Тарокова Илмија керала пелафија кана. И си дуи. О Кубурио Илмија. О Кубурио. Ова вала Тарокова Тарофазлија. Ке во Мустафа вакеџи точени? Ова е Тарофазлија во Бараметлија. Ко бараке со дешеле напред. О шейх Неџо баба Халветија. О боксери. О шейх Неџо баба Халветија. O Sheikh Neđo Baba Halvetija. O Sheikh Neđo Baba Halvetija вала Тарокова, Таро Баба Тефико. Што е проблем? Те спомена. Царшево. А иначе Дервиштуко по хајати на каѓале ко шајдари. Дали не о Назими, о шейх Назими, шево ли не?
Onazimi. Шево. Jao baba nazimi amaro. Ja. Care nu se spominale? Dobro. O Ai sheo e panda corespune eke, se ai panda eke ca postetinave lato to comșia sosine Elmazi, femilata ronecio. O elmazi, Elmazi. o elmazi. O elmazi rametlia meleste nostru sumsne zerjanea jasne u svakova sreda pravila jeziki o elmazi. O elmazi ole i kaljale o baba tefiko. Mate budinama. Оја. Сюсне присутно. Ама керански А соско. сине присутно бабалято да. По бабалято Добро, да. зелесовски. Онеджо на шикалеле шево соско онеджо на сине шево. И калеле шетефико. Пале одесо шетефико и калела енеджоски чаве шево. После и калела енеджо. Очавоси Италија. Дали пенџарена о шејх Исо е бекиреско родат? Aba Ше gergea се o да gege. шево. О шејх Ja, Исо Окало, o Kemčo Seidi Pučela baš o Limani, o dede Limani amaro. Ovitano dede come kami mo pral Kemčo taro še Shabani tari tekija o Limani Овитано amaro. деде. O Limani je Marcesco pravo Marcio Golmani amaro. O Mađe. Добре, леле. Сефер бичалгимтке ме камера, ту треба да притисни некој линко. Значи ме давно бичалгимтке е камера, Сефер Хусейн. Теджа подрек. Кој панда? Обаба Кјамурани Дизбург. O Ошејх Düsseldorf. Na Düsseldorf o Camurani. Amaro pral. O Kataro ki trito generacija. Mislim sad taro Roma Кабулани ко Дизбург, леле. Na ko Кабулани ко Dizeldorf. Дизбург. O Düsseldorf. Не пинате ко Дизбург. Ова вола таро Арифи, ко Арифи си не обџанаваме. Ајде те посети на мене ке јекселами джико о баба Езерџани, Ошео Езерџани. Значи, Шунела мен овда ке емисија таму. значи Ошејх Коли од Демири Халветија. Дали пенџарен? Нашунава? Ошејх Коли од Демири Халветија. Е пуре демире се кереа бути со моло. О Слабо Ковачи. Осла боја. Ови тачо халветија. Вајде халветија. Ја бола се се мано пуре демире. Oja be evo Demiri, oja Džanava kasta. A ga to je Ģunirja maro pralo šeo pučela, o šej Demiri, o džesisti, emo šej Kjanija. A kanaka teka meka da odgo me praleske, suske me Džanava kja situacija. Која со ше Демири, мо прало, домо мека деле дженети, овсине са дервише миби ко баба Назими. Значи, кера лафи. Таро джесисти. O džesisti o Demiri si neko baba Nazimi, isto kod ova vreme si ne mogu i kome metira metlija, leste sniđanja babaljato, kod ova vreme si ne leste ko baba Nazimi si ne o... Осликари да. Oje, znači o Demiri jek si ne o Memeti Movujko, a ke si ne o Seferi si ne ate o Šerifi, Oja, hemra metlija som mulo kova o Zeadini. Olas neko še Nazimi, после Саршево, o Demiri klova tarek ševo taro Kočani, vakir tu anavde skoro babaljato mate vakirame. Рошеа са не викам. Kega. A dava ševo su i kalela Demire i kalela Kjanijada. Оја шест. Hem i kalela Nečko, a vena taro jek ševo. Шево е нешто кенал. Me misnava na Grecinava. Ja, a kana ola poštavena tara dava ševo Sarševja, mena ženava kana o lanco Lengoro, su ke misnava deka taro Kočani tamo, na ženava ko taro ševo. Ленгоро ланцој моланц. Со што шеа се не можете иди. Ошеа се не можете иди. Не шео и тоа. Олете не Олете не Галиба шех. Ошета и пикалела тутут шех и микалела хайдаре шево. Ошета и Диберс парламент. Браво. Pa, mesjumsne ke de krilo ševo o hajdari taro šeta ipi mesjumsne ate. Па веќе нава. И семен бута кате анава, ајте пробинеа писо баре коментари само те наведина Хари. Мануше мангитоно важно, адла, значи со накледа и дуњаето вен спомениме кека емисија. Агаре. А што ви кажам само коте си не.
O baba Mameri Kastari. O baba Mameri Kastari Iklola. O Mameri, o cova, o Giumbishlia, e Colescoro, e Bilioscoro Prau. Ovi Kova Taro Vardar Baba. Şey Vardar Baba. Gianni Cova Mameri, o Gesisti, o Maggiori. Abi Mama Tebo. Abi Dirmişesko çalı. Çalılar yok Mustafa. Dirmişesko çalı. Era Sinescoro Prau, tačno. O Ševo na ovaj samo šun. O Demiri o Šumari. Aki o kako disko. Tero Haydari. Tero Haydari. O Demiri o Šumari. Amare Haydari sarı. Šej Zejadin Tadija. Tero Nazimi. Oia Taro Nazimi avolo Šezjadini. Aki Jare kako Irfani. Aquela ljato to komšija uza kocicani so bešel. Elmazeski bakıyor. Pa Elmaze star kirala po Elmazi. Vakergami точка ни леста. Tero Şetifiko. Aki o Kimčo je baro o Miki, ko Miki. Обджанал харит понекога заебнавате да о Кемчо. Не знам дали озбилно мислила да на Мики. Пишим да те не мислила Мики окова. Джапче. Неис. Аштрика панда. Дига но краля поставинена прашање та родиса е мануша кола со насинеда шевија. Кола женена len sardedelera и мананес на сине шевија. Ја менаш ти вашетава кера касте сине, али са шевија на сине. Aki gare o Guneri o Šejh Guneri ветло о Šejh Demiri, o Gesisti, o Šejh Kjanijeta, o Šejh Nečko, која генерацијата не? Папале вакергими точка ниме. Ола вена тарадава шево на шитаро кочани. На вена тарамаре пуре. Теджана леки генерација. Ако ола кана авена, например, тарленгоро синсиле атхаре, шајола те перен ленге дуито генерација. Али лан мали. Али мекана е Нечко, е баба Нечко, Bakir Mangiake Cole, su spomiglia e Demire Mechania, șaite civalen cu amare șevia, amare de coscopi, chi trito generație. Naștiu de nachiduito. Dobro. Aki o Pravo Elmazi vekilala o baba Stojani Rametlija. O baba Chiania taro mo pravo, o baba taro Mustafa, amendar. Na. Stojani. Acum văd Bașochianie o șeu. Stoian. Bașochianie o șeu. Levichiner se este. O Levichiner Stoian, ama o ananes Corochiani. Amen Vachegam Tarochiani. Gere, Šejh Ljato vekilala o kako Irfani o Mustafa tokom šija Ljato. Pa jedino Mustafa o Lazo. Lazo Mustafa Taroše Šabani. Taroše Šabani, Vachegim dica duito generația tanu. Amen Vachegam. Spomniamnele. Prva generacija este numai. Și Șabani, ți-a scudat. Scădere volio. Maro Mustafa. Aki o tarikat o Ezerjani vekilala Šejh Ezerjani vekilala dede Karimani hem leskiri Romni sine hođanica hem ilahija kirala sine. Dede Karimani hem itesaiša. Hem itesaiša. Karimani Rametliye. Asine dervişiya o şey Şabani, ayeksine dervişi o şey Hamdiya. И Айша сине дервиши ко се Хамдија. Оѓоце, акава сине дервиши ко се Шабани. Ајде Турче да те спомнина, сино Турче, дали не Шево или? На, o Turce Mokhal, o domnule Cadele Geneti Omanța, Halea Pila Sucheam, Halea Maribada, dui gene lestar seamste Mardeta ro Babaramu, Margamen o Babaramu Leheman. Au Ezerjani uspeinia nașlea. Neyse. Pasigabe. Belo Turce. O chiar vicine inele. Na, sine co duito beati taromuzo. Coșemuzo. Ok, aș strica până te nabitrești. O baba Imer Castar Iclo. Tar? Baba Iclo. Cui o baba? Imeri. Поправно баба Имери и хела таро Шумарио Демири. Таро Шумарио Демири. Ое сомуло. Акана Джедже и си тук е пучиба. Вакило о Шейх Сефер Хусейн Джедже, аме која генерација су? Нашунава.
O Sefer Hussein, која генерација почела тоа овтан? Ki starto, šaitova starto da panšto da, mora tova iskrena. Ako janere doja saravena. Ali veli. Jer ki trito generacija kana, amen, primer kava kerake o Baba Ljato, o Baba Nazimi, o Asipi, o Ševo, o Muzo, o Ševo, nali kova, pa amen avaja kana o Mustafa, o Ševo, Moševo, pa amen avaja lendar o avla taro Nazimi, amen ki ova štarta. Аке о Сефер Вакила Гере, о Турче, о Джеđe, hemo je Zrđane, o Lajtane prva. A bobra činula prva generacija sarterne, a na sarševja sarterne, so bešnjam beševonca, so halan pilamem ulamnen dar marde. A da vaša ite vakelu, ja verna ki vakelu. Шейх Сям Мало, не ги измечи, кергам не ги чай. аке Шейх Мало, Садија Гиланско, исто прва генерација. Še malo na Omaljo, prva omaljo. generacija bi zanulile, še Mustafa zanulile komšije, še Mustafa še malo, sa i prva generacija no štarto pašto generacija sarše. Agjar. Arbekova kote i 20 so tergjola. Me koga se še me koga se ševov da se ne drži. Da. Аке о Пајазити, Тарошево, о Фазлија, о Пајазити. O paziti ševota no Opaska. Opaska, baš opaska. Baš opaska. Касталело в Шербако Паска? Тарofazlija. Allah rahmetelsin, ake dik šukari leda Ja, prava maro paska, tačno. sastoji Paska maro, o to pansko. Sergil ti familija? familija. Džanama me. Аке таро Шейх Фаико. Таро Асипјова вола. Таро Асипја вола. Акана, значи, тари штарто генерација кава, и сјакана шевја, например, аке Амендар Скопско, о Баба Джевати Сојки Фиренца, овка вол сар штарто тара маре Рома, e poi su visile avera ila fete sorella taro avera Sicilia palela tari Turska lela Kataro va aver na kuva ke dia tema nego va kera tara mare Roma solela sheto lo starto pa lestar avala leskoro chavo nachi o Seini a che Soiki Firenza hem taro akana akava persona kla mo pralo fevzia me susne prisutno o fevzia maro susne ko sheshavani kitekia janenale Ovda kad Od Džabodruneskog? Od Džabodruneskog? Oja, ama dobro, obitanoj dikjajek biste gimne prale, obitanoj taro najpurane generacija menca, koja se sne mance zerđanjamo kitekija da vačao barilo u Fevzije. Fevzija barilo kitekija. Dobro, семена кате јек аке евлади хакани пишнала дали дендо хем праведно тари Македонија со презентирана пе Сарсадија коли ленгоро мелами. Дали ще чити не? Сар дали тано дендо хем праведно тари Македонија со презентирана пе Сарсадија околи ленгоро мелами. Добра кана акавале лајек информација Шужи информација лела, ама валяне хари пошкар да тело ја вера информација, дикава дека тано дезинформирмо. Ака на опошто пушта, значи амен валяна гатете правалески амаре илафетија, амаре наме амаре хиджазетија, нане и емисија те право илафетија, неге емисија те спомина амаре попуре шевонем дервишен, и емисија та лодеја, а у те мангля хиджазетија те дикеле илафетија, Neka je vino pe ko privat, aki si po preševja, ама најте дене миѓа, зети ни лафети. Јан Джеджа апсолутно тачно теле срцу веќе наведими емисија джала значи о развој Дервишенгоро ки Македонија. О развој Дервишенгоро споминаја маре попуре Дервишенем шевон, ама не дава Аке гаре панда коти сјамен. Байрон Аштрика. Мабистрен си пири о сейфо. Мабистрен си пири о сейфо. Ако керела тарлапи таросефо кундраджија.
Valjda u sefu kundrađe. Na, baš o Schneideri со стивова си нетаджија. Овија канаки Франција. Бугарка су керо. Așa, tu chiar la fi tarmoprau, tarmamalo, mața școlă ucingea. A cana zavisi tu sefo. Tu chiar la fi tarmosefo su Facebook o pirbava. Nio sefo, нијаков сефо, ниокова сефо на еченега. Аки екселами джико себо берамо, вакелола аоджемо о пункт, дали шево. Тумен читине намагава кна мете користина доа. Сар? Читине, пишингиум тумен гедот. Ако да си нена еджемоски околибаков на ечево, ови комератипи деден. Мена манглума доа тоа ке. Ме вакелова сум, аба тесто мека вакелова. O sebo Байрамова тоа му прав постави ја го пита. Ја кана читингиум. Ова мислева не културно ке пишино со кие. Ама саршајте чвенина сапкјанова, јатани, баба, кубури, кулибак. Аја. Адите македонски и се хадисите на пекамбери Мохамед али селам кога се мотелала не мутло коле шејтанинге со чвенински епитети кога со Аллах на дејанен. Аја. Да. Аки те користина шукари шейх Исмети Тари Махала веќе доста пати спомни гемле, Кастар Авела Топанско. Шеј Исмети Авела таро шешабанал, мислам, вакава шеј Исмети канала кале таро мислам сасина обарише, барише. Ое. Мустафа, со тврдине тоа. Ова была таро арификова. Овсине китекија, шешабанија китекија. Овсине меѓу котежено, бина месече. Ова арифи довале коле Исметео Топанлија, нали? Шери хари редојтано таро амен киргема катаре хари лафи таро баба Таири. Дали каше хари нешто? Имам шестар котаро Саравала, кана веќе објаснингем хари, али шукар колпа неек пути само накратко, ако што ти објаснинем неше. Ме бари lumko керески. Да. Ајде, објасни на Хари Лестер. Ама келавски ке ме бути самолот така гаравен, али ме кава келавски истина. 62 година Лела Шелуко още друмиси. Магаде раземете се, и мало. А она е кефендија, кога си калилале кој тарикати, опочинила те ширинал од тарикатот дома Акали Правенцар. Кога вала ти шуки калила старшелера прво. Машка дола старшелера од една. И овој калена тарикати садие, со што облеля сад, локали садија и тоа. И си има ек додатно само со вакергео шево ја, вакергео хако. Ме, значи, ангредерто е ова теслими, значи, коше Мустафа, ме вакергео од почетак тари емисија. Значи, Севгюл, Тодат, Раметлија, во Ше Исмаили, Пенџардо Сартарзани, Омани Гаролама, ко Шетаири, Емукела Матхелесте, Телавлестар учење, те сиклова ко Шетаири, O Allah Đelešanu šetaire neka dele saso mangela em sastite pošto pandata non jibdo em šetava kera vijek taro najpure ko berša, najpuro sar ko beršata no momenta no maškara mende koroma, na ne popuro ko beršale svarniko. I stvarno da meleste ko kerbešlum sukyum da bešavasne havasne barilumate ne harištar berš ko bavatairi. Кога со Кобабатаири ме со шете сведочинавем со диклум, аква тани истина и кој мангела само шете керол манцалафи таро кибири или паталинати нешто тева керол. Само шете ва керав касета, тега ни на сине видео, сино кала касете таро вакерненге, акала касете касетофоненгере. Кога со лично баба Дурмишева керола едино миро заменико кога со сар Vekili miro so ka zamenino mamada mi ka gyum ya verada shevia sar zameniko palaman da komena kavi dunya kola so koverma da miridia salike dervishia so ka chon balarin to bratinem pe ko babatairi tusian mo vekili sar so mukla o babariza e arife
Сар со муклео баба ризе арифе агяро баба дурмиши мукля е шетаире. Ек од дуито. Оригинал илафети која со ме прагимле пинда путја ме вастенца е фуреско илафети таноко баба таири. Трито бути, сао книге, најшу желила, малда тега не са повише ки кораничип на снемен издание босанско, книга да и тако дале, а чилеко баба таири. И ко денешно да време, значи, ме шајте сведочинав, која со ме джанавада, сар векили, баба дурмишеста, таро ше хафыз, дурмиш баба фендија, малдо ви кага јаве рада шевја по хајати, тарпи фамилијада, тарпо тоа ке era фамилијарно таро сервезијата, векили, кога со и панда дживдо, е баба дурмишеско тано од таири, ема дојтало печати. Елхамдулилlah. Агере, ајка соске веќе дујте која сатија, ака на похаре више морате завршиња. Таро како кантор Ирфани си јек пучива, која со векла шејх лято вакер тачно само тарикати јавело дурмиши. Сам? Мопроделитки јас сум ево ке џумка Аллај садием. Значи ево ке јавер тарикати. Аллај садием, мопрол цело тарикати со праге садилоци. Мано да не интересувало кој сој, лешки смајаке од ова моментива ке џету сијан шеотаро сади. А исмајаке со денгјале машар ленде од овај лески бути мано интересувало. А вдеда со ми хубија со хемошелера се и сади. И секој јек со палја по севгилуко, по садилуко. Кашо Аллах која ти клева ова со ховавгја или со наетачно, овкот говорино сај решење да сај ми опенге. А мен никој не сменете во кој не е сатија. Тачно, дава него те додајнамо прало генерио шево, Абдула пишна джеже мабистери мијао ке манаџе опсине прво шево си. Па нека посетинам, о баба ме од почеток вакергим, о лято да вакергја 3 путија, а кој тало паншто бути. О баба Илмија, о баба Данко, Езерџанеско родато Шемемети, хемо таири и кјона ки е крат шевија. Дали ту жене дека о Илмија тано попурано таро таири, о таири таро кеде и кјона ки е крат шевија. Значи е крат. Хем адва джанело Езерџани да и си слика да стекими. Еки слика талиманде. А да вадиве коги каѓане шевија стекинга песо штаренс. И слика талиманде. Али се да лораме си каѓа шелера. А? И али се дека каѓа шелера, ма ке на. Добро. Ајде благодари. Мангава јек те пуќа само кана моментално актуелно ки шутка. Кој тано најпурано без разка дервиши или шево? Најпурано. Ко бершатано баба таири. Нако берша. Коса. Коса? Па пале качвало баба таири. Која година и каѓале му фуро? Ајде, дик. Нема. Која година? Па кога? Шалите во филма која година калдојо Данко, Јусуфи. Добра, кани година менаш ни джанавала, ама джанава дека тане најпуране, кој силендар попурано? Ајде ваки. Која чило? Тана кни дуњеја, баба. Направо. Олеса да буд попурани си шелера, меѓу меѓу тешка нема ќе земе. Ама на не дживде, баба, ова кирла кој дживдо? Дживдо. Кој тано кана моментално? Нашијано питање, баба лято. Таро дживде кирела лапи, таро мулија менна кираја лапи. Тачно. А давај не пучу. Ајде размисли, кој? Ајде, кој? Нако берша, најпурано. Ова, таири ема чило, кој па декле да нај никој само таири чило. Па дикја дека како право, значи меѓанао таири, панда дживдо и опфуро. Си баба таири. Се реков тордеш? Упредер. Предеров тордеш си. Овите на 87-88 години ме вукуе тајна страна, ки е. Пурој, о баба таири тано пуро. Маша. Ова е ки Ко бречана немцар шево да не попуро. Добра, Исмаили да наджанавам. А ме реслем веќе ко само крај. Верувам дека мануша само пана пишинена, а мена гаре джитај са сабар ке кира емисија. Изгледа. А далеске maybe само замолја Неко пишинена дека тано дживдо о баба Рефико. Ја, о баба Рефико тано дживдо, али на не попурано шево таро баба таири. А да ваке рајала. О баба Рефико тано дживдо,
ama isi neko poterne taro baba tairi apo angle taro baba refiko apo angle shevia. Akana yekava kera. Dobro. Poterno itano o baba arifi taro refiko ama o arifi popura no shevo italo. Sinjali, meko O sam se baba arifi ševo, popura no shevo italo. Malda poterno tano taro baba refiko. Miso akana te. Da. Eger, te avem cu samo kraja, da je posloženението мен, ajde ектикно апел, абдисутно, тари абдисутно аспекта сърдикена от дервишлуко кишутка. Со мисленена дали и си промена, дали кошукарджала или собиту мене терненги акана апелиринена сарте продължиненто маре друмия, а да те коте суту мена ке почине. Of, sarta va chiar. Ake kati si du efendi, kola some barilum maškar lendar, lendar da lelum vajzi i panda da nešto ke da nađanava, ja vi nama ko akala dui. Znači nešto te džanava. Mislim jek te va kerav. Mislim jek te va kerav. Mislim but iskreno, a očači pa valjani te va kerale. Znači na kvava kantajra amen našti ovaj. Amen kergam lafitaro popfire ševja, na kergam lafitar legro ilimi, na kergam lafitar legro džandipa, kozom tane pismene ili koje po pismene ili po variškovi. Na nejna dvocilina. Busium direktno. A očači pa kada kava kerele, znači morate va kerele očači pa. Momentalno kana kerea lafitaro popfire ševja, muktaro terne generacija, kala selami bičalava kare terne generacije. Momentalno ševja, kola su svarnotane ilmi, kerela, džandipe, literatura čitimi, lilapišinge, em džanena, manjetane ko Skopje samo 3. Ne moraš da kereće, su schemati kloni se tenzije, konico u slučaju me bi zamolila pomoplata. Na, me samo che abbiamo borele ngoro 3, a po pure Italia menda. Pure ševja, ko beršaj, ola Italia 3. Ако нам неки шутки си бутија вера генерација, ме честитинава, ака накале генерацијенге, сом исјамен да писмена ходжалајра, кола си ходжалајра со ико тарикатида, и керено тарикатида, джанавален, значи и керено суфизам, керена бутите са уфеја, уедно учингепески школа. Ака на мене ге честитинава, одолеске о Аллах иншалла нека бајаро пандален гори лими, Тарадея генерација, джикека генерација и си разлика бари, соске повише о илимитано акана побаро, овена ходжалајра, мислама тари литературно страна кера ја лафи, а таро иманием, таро јавера, таро гаравдо гајби на керава лафи таро гајби, а ке кана дикаја е бабаля тоскору нукода, уло ходжа, дипломиримо, соше акана мен кера ја лафи, Значи бабаля тоскору нукуло ходжа, завршинјо Курани, джанела кола фази, ен плюс тар попапо лело тарикати. Шајли то савке шевоја доше керела. Значи и генерација, керава лафе кана тарле скоро чавој монуку ствари. Акен ови више афази, ови ходжа. Јакана таро попапо да таро лято лела шужи учење и ту беше кана савке шевоја, и лескоро папо кикалеле шево, Руфаија, уедно тано ходжа, беше савкеја. Значи, и си амен, елхамдулилlah, о Аллах шукир со акала генерација, само јеки си мален детева кера вие капел ме, нека поштоинен, нековелен поштовање према кала пурешевија, кола со амен ленда раваја, ола амаре дада, амаре папија, амен ленгере владијасјам, мате кера лендар лафи, Pak ola na džange kul huvallah, na džange o elifi, na džange o teđvite kuraneskoro. Bak jer mi toškani, o izvor tano vefa baba, odvajtalo tumaro izvor i češma su i kriljan. Otar adea češma sebepi, ulen afazija, ulen hođalajra, kana i šut kada perdiye hođalajra, sus gelen gere dada bića gelen teđan tučinen islamska škole, te završinen fakultetija, ama o dadalen gere, džange pe muslimanja sebepi adea tekija, Себепе акала пуре шевја, се ковасине, сар јавераро масо ки Србија, кави ки наснinamen Станислав, Жарко, Јанко, Станко, нанеснете ви кинопе Хасан, Мухамед, Хусеин, Мустафа, наеснето е надланава. Себепе акала пуре ефенди, акала султања, па аканамен сосија муслимања. Од ова е мандаријек. Селами. Джедже, те шуна само хари амаре дује ефендиен. Шех Мустафа, ајде ка преферирам. Бојо.
Ако шај сам ритикно апел джико амаре терне дервишија или па Ме би препоручинава ленге школа песке школа, ешкова сварно джава пес англе, ешкова шајте унапредујне, ама ква друмо, това кенале тарикати или тесауфи, само обджава те шајте совладењано сери сулюко. Од духовно патување ако ту на совладењанле, бадијава коуса. Од ова највише сојманге, а иначе, ке аканава ке акова моменти дихава ки шутка о илиме односно знајне размимојтано бут. А бут радосно сијум, соске котаха суре слободно те вакератуменге, јека ети и сикоте о Алла Джелешану вакела е пекамбереске и о пекамбери родола леса девла проширин мо знаење. А иначе унапредување и сикотерне бут нековен састе, па нека заменине на мен. Елхамдулилlah. Hem кokraja човаја джико амаро шех о лјато. Ме само шајте додајнав, сасо дикелапес. Сасо исилил, некаско. А тут ти не е мотар преведине. Sada se luko ne. Jeko ditom. Ako je kefendija dobinja ispravno se luko, ispravno peduta da. Ako ovdje je to se luko ispravno, vallaha i kada se oteso ov nikad možda najte da se. Jek. Ili mi sad ili mi si tri vrste. Isi ili mi avame. Gut lafi kerela, a vallaha na penderola. Isi ili mi kerela lafi uzetute, ali tute grubo kjelo. Isi ili mi koja ovko koji našav gjola, a Allah pojavila pesestar. A men treba da te dika so šajkere, sa šajkere. Allah inšallah kanala sa to šukarika, a maret dervişija. O dobar haberski šutka dervişine itiloviš. Soskeni klije. To se kanal dervişija itane u internetija. Ovčetinala ku internet naelo od ova poštovanja prema efendija. Naele ništa range, ništa. Kodam se Andrej sa te rakevote vakere, rakevote kafana, kodam se Andrej kote mangela bešela, ni izin, ništa, ovševo da kjutinala, hema gerov svetinala. Inšallah Allah neka da leženemi. Амин. Мање начало ништо ваверне поединечно, па нефти те захвалинава, ту меѓу со синсини авди ки емисија со довока, значи Хари Иерусалим палалда, хем спомнидем анава кола со наклеи дуња, ајка вакера кола со мукле баре трагја, кола со сарсува кирга о прало о джеджи, дека олајтане адала себепи со авдија мен пираваја каланава со уопште сием јек дело таро акаваш родини, кога со пираваја смело, значи аква дини, мали бистра дека олајтане адала себепи со авдија мен стварно профитирана е лендар. Апсолутно ме разлажинава шети панама, која дава дека шај на потерне генерација мен или па на потерне генерација мендар, дека олај силен вавер привилегие, дека шај преку интернет ја те кувент дикен со два ко претријан да саран да пинда верш на сине, значи могуче. Но сепак таро јек сајгија на требола те бистра, кава мере исто ка Панама само преку саруправо джеје со акрена требола те бистра, значи котара ваја им којтане адла сарсо вечна евингем, нели сарсо и титула да кај програма гелио развој која ангја котар бија салило уопште о Аллах те вакерале или па те читина те джанатаро Коран езмушан дека постојнала или елмехаля или хадисија, значи о развој котар почиња, мена динама дека аќе хари успенгема кава те раздрмнахарите повикуина пале пала адала тачно телика котар усвари котар почиња о развој, значи ада тепеле анава кола со сине прва шај бистергем да нека са кафе нека керена ми ги соправља и манги начула нешто вавер него само те захвалнам посебно, значи јек баро селјавен позорчко чече кога со омогучи да манги акава те керавле авдие со ске ови сто ангажиран гјапе доста те ке далтумен исто јек селјами овсасто джико о шех Мустафа, а посебно нормално јек баро овсасто или телеграф
Бут силум задоволно со Авдија Марошех о лјато да си някате. Манушкова со меѓанавале ромретик не берша дека авала си наменде модатлеа и Амала и заедно Пирге исто оше Мустафа да о Джедже исто Джедже за прали манге са медикале са побаро прал. Манге наси манге никако страна ни ектумендар осетинава саркере сари максимум и пале некако и рандерма ла саранда верш палал и манге стварно изузетно драго со Авдесинсине ме осетинава стварно сарко почетак со вакиргум привилегиримо, значи това уопште савко јек дело тарија савки ек емисија мете те организирам козм со шај, да би тоа архивиримо. Ме би поканавато мен недела и семе шужо дерси кој те сукајкерало о хоџа о имери. Наџанава дали диклен од дерси Me dikfumle, empratingumle, и каја доста тајнем, ки кале опанда тајнем, Allah нека не тајна, да, и кава колде ек серијали ме повикујнава сама редикутне недела кој њаусати кој те соко држинал пе по прво пути хоџа тешуна нешто со джекана кој јавност не иклив. Не кај ја. Не калдере, мада джанала пе. Мада джанаја. Абе џанено хоџалајра, ама не калена кој јавно едино акава со ангја одлуката и калеле кој јавно. Јаре, ме повикујнава саринентуме, значи овен недела аменцар дикен и ме мислнава дека ка шуна нешто со джекана шај кој јавност никад не шундилопе. Ко секој случај е баров со стомен на динама дека накола која последно емисија, значи тумен ковен повикујме ко вавератеме, а да тека келопе лафи таро вавертеме. Значи поединачно ковен каниме, која кајва друштво агјареа кана текера лафи таро развој на нетово више, пошто кергемла, али ковен сигурно поканиме ко теме, ко те сока керопе повише лафи таро дервишко аспекти или таро суфиско или пана, ко те сока која повише поинтензивно код ла теме, паќе ме вакерава дека на динама дека накој биненма и тогаш да се ракан на бингерма тоа ме костија. Баро Ивела обсасто Сергиро, Allah нека награди на тутаро со страните фамилија. Те деја ке Allah нека дали шужо састипе, те деја ке итали мида и мела ке васте нархалум. Селами джикитида и джикинида и мела те барелум ко керлаке. Је селами джилата обсасто баша ке емисија. Те маглянте ке лафи ке да кавикине ко емисија кавикине прва кале дујен таракала дујек се те викиња мама ти килуме посова камарен ма паладова. Насминавате ке работ лафи, а да проблеми. Ама не се хајри, иншалла. Ше Мустафа рака, али оше лято и тано сар... Каракеле, аке, Мухамед Байрами, каракеле. Вижни, кер, нема ни. Значи, ови тано паро тянели. И мангија кој занаđe, која се овна крувало, не тянели. Бичагеле. Шурма се кава хератке, селамун алейкум. Бошижи мисија кергјан, иншалла Allah нека награди нотот. Кусу пратињака емисија матовен ожалиме или теракем без увредиме, Валла нека дрлен жекшука сабари, нека пратинен амари емисија стално, нека батера само истина е алестити. Кога каманге, емсо каманге, викинман, како кикло, кава кенатики. Сасу интереси нова нека, таро гајби, нека пучен, тоа на венќе. Аки последно морате пучава кава тумен, пошто и Алија ми пен веќе му даргјама, панч пути пишингјаман гјаман, читин, аки читинаја, маде и завршингем дали. Соскио пуране шехија сар дервишија, баба Рамо, мо папо Осадом и баба Јалија, Тарзани, Ајдари, Мендо, Хатија, Керена синематеми, а Шура, акана тумен на Керена најман ги јасно. Аман, ако Вакера да ле пејнаке ојтани ки погрешна насока, мера ти ке џум ашура ман синема кона поише сигурно ефтамар де джене андре кози фулајн. А ој джанала кај а мене бабарамоске дервишија сари кереја уматеми, а мене кереја са некој су керело мати керело уматемија. Ме ми става дека насочимете не бава, на не насочиме директно ој погрешно кате артикулирингјапе. Ме ми става дека повише кереноматемија. Соске од терне дервише не кереноматемија. Шај да бава мислиме. Шај кој два аспекти. Модернизација и модернизација, матеме се шети теромнеја.
teas te pie, masi hasu ke sa sopostena. Дока мен, опураен дервишија, или што ме кера мандar, ме шевостар, а мен ги мошо никад на Македонија теас нешто, или те кера. А маршо Македонија мен ги диримо само ситуација, пушај теас, Allah dişti diye düşüyor elinde de düşüyor kaçmada. Temagyan temel sama da düşüyor. Nasmini atemeyne. Ja me açilema da komisija Šemovske. Inshallah Allah u Putinama jako pravo drumo, ja ovka platinalo greške. Ama sa somišina moj pendija, ja tani elhamdülillah na terijame ko lošo drugo. Amin. Amin. İnşallah. Şeyh Mustafa. Satava kerav saiva kerdo, sai shukar kerdo, samo te kerav excelame sarenenge. Ako sidi sabe greške, Wallah Đelešanu neka oprosti nova menge, neka mu kjopo rahmetu preamende, inshallah leskere rahmetea, taj leskere oproste, inshallah te kuvako džajneti, jama mara dove uvek neka primjeno. Selamun alekum sarenenge. Amin, amin. Agar метуменге мангава јак шукаратовен со сиенсен кој кај касна доба значи мансар, Аллах иншалла нека наградинал тумен, тумаре фамилија, тумаре нека му кил порахме иншалла упра тумен, онде фамилијате. Обсасто Sevgül Kerman Yalali biçalava selam incikino na Teresa. O babalato va kerja peske piro. Bu shukar la fi va kerja o babalato. Penga men de nama yar taramaro shevo. I amena dalea ayar kaja. Inshallah Allah neka nagradinal, na kerava Allah fi baš o babalato, nego dava odgovor baš i nona Tereza. Dobro. Nona Tereza ke bičalava bud selami, na džanava koji tali nona Tereza, vakla o matemi džanava so ođeđe i si protiv akala zakojna, manuša kola so na meninena pešeja, odnosinela pete, manuša kola so na hanama, so hana tariphu. Šuna kari nona Tereza, a ke kate tano moševoda, tute šunema. Me mangava je babalato poštojnavali, ali svako tano peske kod govornelango Allah Đelešanu, i svako i sile čitinela pelila i literatura, ili ofinova kerja mesar reljuntar moševo. Me ova kerava direktno kakavalani. Kada si matemi, me i keravali o matemi, prema mange sar sova kerja moje fendija, a o babalato i kerila sar leske sova kerja lesko roševo. Me i kerava sar mange sova kerja moševo. Iako dito mate svatine na kana akate ophalea verlafi deka men sam isto ophalea mangayamen me barilum ko lato da barilum ko Mustafa. Znači me beštimo zo baba Ramoda, beštimo zo baba Šabanina. Nego me mange znači. Ako javno kava kerava da nona Tereza te šunoma. Na dokажinава me deka mangava Huseine na handoj mas. Na pindoj pani. Samo kad la dešudu idive. Celo životo me varante mangave hlibejte. Hem celo životo to avtužne hlibejteske, hemo kalbite dukhala dale šeitengi, ali me ko matemi, ako me postinava matemi, postinava le sar Ramazani. Znači taro sabak namaz, pa džiko iftari, džiko akša. Hem ke da volo iftari miphen, nona Tereza. Pravo tava kratke me hava peki kajni. Znači me hava mas. Me meninava mešeja, me panč vakti namazi kaldinava. A i hadika čitinavala, me vladenge, me muridenge. Avala dive Ashura, i Ashura keravala. Kedama me pralenca, zikri kerava. Nadeka na kera i Ashura. Avala dešto dive. Me namerno dešto dive na kerava nisa i veselba. A neko namerno dešto dive činila kurbajna hana masa. Od vatano lengoro učenje. Mani si Mladojski nona Tereza, mena sum ništo protiv. Neko šajte kaldinol panč vakti namazi na mesto i sežda te kerola anglal i sežda šajte kerola palaldan. Leskoro problem je od ovo. Leskoro učenje od ovo. I mena sum protiv od ovo. Od ova si ne mandar, neka šumu i nona Tereza, znači ja kje davaj kana dava. Hajde, inšallah. Upravo, džeže, me mislim da junto ke makizim cele pralenge. Budi jasno ova kerjano, Allah te nagradi nogu Seko i sile leskoro efendija sarkalel agyar. I si hadisi su čitinama kana, pishingum lemme koliu ka čitine lišela na sepe deleške, ka bišavske te čitine, kote makella. Mauven sarojeziti te makento mare kera kale. Makirin je buti, hem te den narodovske tehan sare šeitaneske me pinje. Ejinenge. Dakle, akava hadisi, hem kadavto tin ajde jatar Kur'an azim Musani koji povrzime akalea. Akava preneseno direktno krvavi četvrtog
Direktno Hazreti Ali Keremallahu veçehu. Baš od događaja ki Kerbela. Inšallah Allah, kaj kala kao ti volju, ka bi čaval ti opravo. Ka čitine. Najvažno da li ameni kere matemi su Hazreti Ali phu, da li nekoj halakava, da li Allah i tano najšukar od vas ođanala, manu se seku kalbi su paštula, emleskalo nijeti inšallah Allah kabul neka keral. Amin. Seko yek lela pe efendiya sa sarjalo efendiya leskaro agar kajal. Du istine, hep du ne istine ne yapalım. Tabii sasla. Agar efendi. Normalno, beva kergim sari nenge. Me hava mas, me thovava manangiolava lava gusuli, i čitinava mangi hatika, avala o postinavale, saro Ramazani so postinala pe. Allah neka kelske kabul yapalım. Eyvallah, naguravava makaleşeya. O nekova kerni situ šiisko dikile. Nekava kerava da ne prareske sova kerga šiisko dikile. Namo, pa mi sima sunnisko dikile. Bu parlamento pendileja koji kalo šej nae matemi. Bravo. Kalo šej predstavljeno nešto je ver. I boji kali nae žal. I boji kali sosema nešto je ver. Apsolutno. I od uleske matemi kameramen agar netike savetinava mangavatu alim te kereste sinema ekşuşo dost çekte çamenden kumena zanenda anjali Allah kabul neka kerol tiyesa. İnşallah te çaven sertuya sastaya vesile sarne sa okolo söyle sa so ke cenneti agar neka dagradine. Normalno. Ajde. Alejkum. Дали кашај те само мехари те дав јектикно акценти акалеске, веќе сарсова керген, ако тумаре, значи ако тумаро ефендија, а савко нешто туменге дела, онда требало те респектирнолпе, те акцептирнолпе, а кој сарцо керела, нормално дека коркој песке адава одговорена. Теа човеко, кава ми снатрам најболи, ка захвалинавам па најпути са медикутненге, ка захвалинавам ме гостенге кола со сине авдие, мангаот менге шукарат, значи шукарте со ентоменге, те на кент менге шукар, на динама дека ту мен исто на клен довока шукар сармеја, кате осети салум супер, трин саке на кле, брзо, ало опменге буд брзо, иншалла кој ја вер прилике, кадика пана по бублесте текера лафи, таро разни. Вопрос, кога клинавки само јак допал на пандејек, сакла пшалја се чипунина хадика. Читинина деш бапија. Оле најлен деш оди бапија nije ке. A kad ga čitinu odite bapija so postenina so ola, baš ako na tebi, ola ka penđaren sašuka. Inšallah Allah kabul neka kero sekolske nijeti. Haram je kol... Deşudu bapija, çor gümla tutar lato. Deşudu bapija, çor gümla tutar. Opravo deşudu bapija nikas naje. Nikas išutkas. Ma bister deka denjama te vasteja. Ne de gümtü, deş bapija, ne deşudu bapija. Deşuduj, mati kalavlatiki. Hika. Šne so Evi prvi mi duito. Gece gel metena mangal sene tu naje kada. Otiši tu vijek ajitija. Olay kayeti işte panle kote savakallah Allah. Ola vena hem ulena tenek saku kalešija hem rovena. Ona vakedja baš šeja kale. Nešto je veri, od je ver simbolika. Inšallah Allah kabul neka kerol sahip panle. Še se ti ne napet baš ahli beyti, nešto se ti ne napet baš kebela. Ehli beyti perola sa, ama ehli kesa na perola sa. Ehli kesa her sa paro. Ajde selam. Е мудра која со кале ка бичалав мен са сарине значи ко сојба дешу две сати не мога да те задржи на тоа више овен са сте па нај пути значи со сиенси ме гостија хоџам шејх управо джеџе или па шејх джеџе значи јек респект джитуте емов саступанети Овстато ту да Allah нека награднот ме селам джимеде до кира сарине алейкум селам Па ќе индикутна каква сине, значи е емисија која со сине те посетина, значи те посетинаме хари о развој ки шутка, односно ки Македонија сар почиња од тарикати, сар почиња, значи од дервишлуко кој сине ла манушакола со прво анге или па сар дендеадва ланчано сар пренесинде, значи од тарикати, амен шундем, доколку бистергем нека скорана мека напанда извиннама, ко секој случај денудве на два шаи па им потруди се, он те читина кодум со шајонава, по некој штано буд коментара, нормално хари попаровете, но те пратина,
ali me mislim дека наказамирен кој еве прилike каде ка нормално да те поправина, те оправдина, то менге мангава е шукарак, овен со сте со сиенси ме гости, а тај сако шоу сати и сијам политичко програма. Хем мангавато менге са најшко овен со сте со сиенсине, родена ме значи доколку мангината рекенака емисија од први, истоменот вашаипа, те роден Рио Сергул Сали кој YouTube абониринен и така да колтуменот вашаипа на часовке емисија или со емисија нормално те пратиненаме преку и платформа YouTube. Мангавато менге шукар рак, овен со сте со сиенсине манцар, хем иншалла каде камен джи јавер прилике. Локите мај рад, Аллаху, Аллах emanet.